mami sa oto ifo e taufa angalo letinga ofengai letele oaso Fatalo fatu I lau fafonga angale nei tula o le aso a alo maia o se whaopoponga le nei o tātou tāla fau o mwhaiona tu whaatasia e lau Radio Samoa. Ua maua nei e le vaenga o le vaai tau tu langa o le maualunga o le vevela o le awhaalongo ina I le telo I tu o New Zealand le whaasolo atu le whai ungo le nei vai aso. Whamawina mo Hastings lava ia o lo vavalo le o atu I le tolus fufitu tikeri le malo si o le vevela. Au whaasolo mai ea masavili vevela mai au setalia. Hangai mai sasae o le atu nuu. Tā ua le vaai tau o le tele o le tu o New Zealand o le awhalangoina le mawhanawhana mo le aso tofi. O le whaasolo atu ina maualunga le vevela e silia ma le tolusfulu tikeri il whai unga o le vai aso. Ai mise lava whai tu o East Cape, Gisborne, Wairoa ma Hastings. Ua fautu e ina I tai whai tu malo e se o lātou tangata nuu. Ia tautua nā. Le tāpena pena masao ni uni le lei I taimi e whaatitele I nai le vevela, matulanga winga o le tau. Mo le pule nuu o Hastings ia Wendy Scollum ua ia fautuaina lana pito nuu, I tūlanga le aasa tele o le la, ia mauti noa ia tau mawhaina le vai auli, ma ia vaai se paolo, mase malu le leia malo lo ai, siaki nai whanau matangata mātutua, o e o lo iai ni tūlanga maale ale, o na o le vevela tele o le tau. E le ngata I lea au atu ina mai foi fautuanga ma le vaenga o le tine I mum whaalavlawe te supafua sei. Po le Fire and Emergency Services, I le maualunga le avanoe o no tula I mai eni mu, ma o le ala lea ua tapu ai o na toe whaia o ni ta inafi, po le susunu ino ni o tauta I le nei taimi, ia alo fia ai le o no tula I mai o se mu tele. Whapopo fo I sui le tine I mu e fautuaina tangata nuu ina ia alo mai, le whaatino ino ni mea whaapapa po fireworks, ma le whaonga ai o ni masini, ma le tele o mea whaingaluenga e ono mauai sina motu le afi. Manunga lava ina ia taunga le mutu langa o iai le nonofo le leo tangata, a ia saunga le mu fo I mea tō tino, a o soifua, mai se afi ono tula I mai. I se whasalalanga whaalawa I tele le au nanga leo e ala le lātou pou le Southern District Police, le mawai o lātou tangata sa ili po search teams o se tino maliu po le lata le iwa le taia o le asolulu le neiva yaso I tu saute o Mount Huxley. A whaasoloia lātou sa ilinga mo se ali ia e maunga po se climber e suafa ia kana Purvis. Ai whaamawina e leo e ui ele I maua le leitu lango le nei tino maliu po identification e iailo lātou talitonunga e tu sai ma reporti o le ua whano leola o le ali lava leo lo tau sa ilia ia kana. Maua reporti o kana e luas fulu tau sanga le matua sa iai fuafuanga le nei ali I e nā te pea pea e fo I lunga le maunga o Mount Huxley I le masina o tea. Whamawina le whaingata o le sa ilinga o lea li talavou luas fulu tau sanga o no tūlanga ngā wā ma le maualunga tele o le maunga. Tā ua o le ngā luenga whaatino le whaatautai ai o lea sa ilinga e whailava sina tele ma le toa tele o nangam tangata lau tele na ngā lulue ai. Na whaafetai ai leo tangata anu o Marama ma Mackenzie lo lato lango ma le fisosoa ni le ngā luenga whita. Na whaafetai a foe au nanga I lato uma na ofo lato taime sa ili le talavou o sui o whaalawe te tupu whafua sei ma le tele o whaala putuputonga na au wai whaatasi lea ngā luenga. Wha leo foi le anganga whaafetai leo I a inga wo ma e maasani a lea li I o kana ma o tuina mai foi wha mai senga mo a inga le motu si a el maftanga ma le nei li I. Inisio tala, au whaasolo pea ngā luenga whaatino a sui o whaalawe te tupu whafua sei I le malo Filipaina ono o tūlanga la matia ua iai le to o tele I whaitu o Albay Province, Bicol Region, mai le maunga mu o Mayon, I se whaasalaunga whalau tele a le ofiso Ampasa New Zealand tono lea malo, the New Zealand Embassy, Manila, Philippines, na whaasalauina mai ai tūlanga matautia o iai lea whaalawlawe whaale nātura. Ma wata waili si tia o tūlanga mai le level 2 a ngai I le level 3, o lona winga ua si tia tūlanga la matia ua iai ia whaitu ona o lea maunga mu. Ma ua whautua I nai nei e sui o New Zealand tangata nuu kiwi.
O loo whai malanga po o iai tu tono o lea whai tū o Filipaina, Bicol Region, ina ia tautu analo lātou saunga le mū. Ai amata i tuina tūlanga o whaasalaunga a ofisa whaasalalau, TV Malaytio, i tūlanga o iai nisi o whaasalaunga. Mai amata i tuina fo i whaantonunga, ma lapata inga mai au nanga le malo, ai mai se tūlanga o awala e anga i ese mai ai. I tala mulmuli o le vai aso le nei ua tau au fiai sui usufono le ka le sia a le moli mau i Iova i au kilani nei, a waso lato konferenisi tele. E lua se fulu afe tangata e au fiai ma au usufono mai atunu e lua se fulu le langi o lea o le a wai nei i lea whaata singa tele. Ma o le aso whareile Ivo Januari anga i atu la so sfumatasi o Januari e whaatau tai ai lea konferenisi a o se tau au fianga whaapitoa le nei ai ka le sia. Ma ua o le a whaatautai lea tau au fianga i le malai tele le Eden Park. Ma i le whaatautai ai o lea whaatasinga o tu ina mai ai fo i se vala au lia. Mō tangata lau tele e awai. E le ai se tutongi e ulu fale ai. Whamawina e lima sfulu wha vito wha le tuspa ia. O whaatanoanga malaunga o le a moli mawina i lea tau au fianga. Ma o le naunau ta inga i a sanga wha mausali ai le tau o le whaatutua ai mese lava i le nei vai tau. Whamanino fo i le tāpena ai o Pōkalame i le ngangana Peritania, ngangana Samoa, Saina, whaapele ngangana Takalo, mai Filipaina, whaatasi ai male ngangana Whaitanga, Saunia e le New Zealand Signed Language, male ngangana Te Reo Māori. O tātou talafona o tu whaatasi e lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga i le nei tū lau le aso, tu e maua se isi whaapoponga le aso a tai au ai mo le teimi nei, tō whaasoi Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
sa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I e le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia, o leva e no mea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, I lo utau au e te mapua Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, maise fo I o le sila mai moa, Samoa le atunu pele, e le nei fo I a stofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva lo Filima o Samoa. I New Zealand nei, I Manukau, I Aukilani, I a whapena fo I so se tafa o le lalolangi e tutusa o tātou taimi mo tātou waso. A watu le whaamalo, ma le whaatalofa, whaafeiloa, I mo fo lofa I a te oe. Ina ua tātou maua fo I le nei lao ma le anga le lei o le atua ua tātou toe lau lua whesila whai ai I le aso le wha tawhiti o tiute o Samoa a stofi le nei le aso valu o le masino Januari lua awhe lua sfulma le ono o le alava e fau le tausanga e le I tai tai lava e afa le masina le nei I ona I lo fo I le alo le na fo se ilo ngai wha uma le I le masina I hafa ato a tātou lola I lea ua whaisitu ai o le tausanga. Maloa fua ai lau o maua. Sula fo I le lofa maleanga le lei o le tua o le nei tae au fau. Tu sape o ke ale lua. Ia o le aso fau wa o le tae au fau le nā. O le ulua I aso le nā o le tae au ma le fiafi. A le ua tātou se e mai. Sfun ma le 5 minute ua te aile tu lai lua I le au auli o le astofi. I Aukilani I New Zealand nei. Whamemoe, e na ua malei fua mai le atunu u maala whai fo I le tae au fo. Ia ala usu Samoa, ala seu Samoa. I tūlanga masani o tiute ma Faiva lo Filima e masani on tutofi I ai. O ala wala ala vasinga o le tae au se I o mai le nei taimi. Whaafitai le atua, I lana wha malumalunga I lo tau soifua ma le whita aloloai. I ngā luenga fo I e masani ai I tātou. Ia awa. O Samoa lava la tau ia e moni e tō tele e usu le taulanga. I ngā luenga o le ofisa, o company, o whalenga o si mea, o le atunu o le nei. Ia o le na. O Faiva o le ngātai whale, o Faiva o le lau ele, o le tua sivi, ia o ma le tua vau. O Faiva foi, e whai e le vāte tea. Ia o ke le Faiva e whai le vāke kia. O le au whana. Ia o le au ave vālele, ma le au ave lo keki, ma le au whapapa pomu le ea. Tau atu pa ia masani o le atunu, a wā pa ia mamalu wha le malo. Pa ia fo I sautua wha le atunu, wha le anganu. Ia mawalunga se vi inga o le atua.
ia e tausoa ma momoli i luma le ponati o le sa tauro le li i whaolo Iesu Keriso. Ma le nofo ali i o le tātou tamā i le langi. Le atua le tamā, le atua le alo ma le anganga sa. Vi ia lava oe i lo wanga le lei. I le amatali o le fo launga Samoa i le nei fo i tausanga fau. Ia, mamoli ai le anganga whaftai. Le ainga sa le vi, o tau o le paipasina o le tala le lei, e mause fo i o feoi o le langi. Whawhetai la utou ngā ruenga, o lo o tau whanono madu wai, ia matuli vai i le atua, a wā se banuia o Samoa i le ngata, i le nei atunu o, ua pāpā ao manopia i ai Samoa, a ua vea fo i mo tātou a inga lona lua. Whatalofa fo i o tātou a inga, ia ai maise, o i lātou o lo o hasia i tātou, i au kilani nei, whatalofa pitoa, i leftelenga i a tia ala tui, malanga mbao mai i laloi tanida na mo tago, ia, moli atuali alo whaanga ma whaamnianga, ma moma onga le nei, whaamandui atu ai fo i le kirisimasi ma le tausanga fo. Ai o sau, malanga mai tia e sau e, whaisea o inga o tia whaila utusi. E i le kangaka wongo fo ma whaidiri poki i la loo il to ina matua. Wa nga i mai ai, te loa se whono o le whono le la whai. Wanu via le toi tali watu la te lenga tia. Ia, o i le tinao le ainga ma le whanau lo whamuli mai i Dunedin i Otago. Ia, ma ia pui ma tautai le tua i lunga. O le ala tele awane i a whea e se tua o le ala. Tau nu umale manuia, pā toi taliu le uto i se teimi o mua. Ia, o na whatalofa i lea, i le pa ia mawalunga o ta mamtina mātua tu asina sina o lea tunu, ma o ta malawa, whapea fo i whale o ta ngata mātua, ia ai maise fo i, ia le tūlanga o lo o iai. I la tau o lo whata o tolia i maota ngase ma whale mai ese lea tunu ua toa, awa, mana tua, ta mamtina mātua, ua matua le leia, le lātou sa ve uina fo le o le meo le mobile, o le telefoni whea veai. Wa lātou lo le leia le taimi o le porkalame le atou sa vea. E le ngātou le ngā Gagaifo Faiva bai le asunga fua se i tau i le asfareile. E ae whapena fo i le astona i le taimi, e whaasua i le tātou lau. Ia awa le swalofi fo i male, le tātou ava o le tāno ava. Le momori e ipo le tāiao. Pea mai a ona ava mua le tua. Ia, sa ofa la lei le tua i lo walofa mlo wanga le lei tau mulibuli pea i a Samoa. E ui na pā maui ngā mionga tangata. O lātou upu e la lafo. O lātou mawhau whaunga i le tūsama le sila whanga la ua fio. O a mionga mangai o inga tangata. So le, ia, whawhetai lo le taui masui a i mātou. Se manu o fufuru ma maa kilingi a tōle lau ele. Ia, ai auna o le atua, o le alofa lava ia. E whaapale ma ono sa i pea, ia mio le tangata na ia whaia. O mai le whatalofa i lunga o le tātou api o fōringa. Le tātou Facebook page, ia whapea fo i le YouTube channel Ale Radio Samoa. Mai se le ngā Gagaifo Faiva ma le atou o sa vea pesta. Ia whapea fo i le tānoa awa i le astonai e te maua i le sao. Ioi, tili o mea maali o le anga i fo i le tātou whaso i le so. Ia mamata upu e tau au na papa i ai. Ena ia matua wha manino ma wha malamalama i le atunu. Au alawana i aise me tau o se wha alu fesasi i le wha fonga. Ia pele mautonu ai fo. Tau i o le whanongolongo atu fo i le saunoanga fo i le tātou li teitai. Le fionga le li pāle mia filifilia o Samoa i le whainga maloma le pāe inga lona sifulma le vatu. O alava mea olo o toe tala umai ele to ino tuila epa ma whaali eilo na nganga le fia o le whaali i o le tōta mai o le ita tele. Tua inga o le pepelo la auli o le ngoi o la auli o le fia kama au ku o la auli
o le fia I lo o la uli. Upu uma I e la umai. Whai mai le atale, ma le soi le fionga le li pāre mia. Whai mai, e ua toi po pole fua I ai. O winga nā ma upu e luai mai le ngutu le tangata o le ise ma fau. Ai a tātou wanga I fo I ai. Ia o na te ila ia le ua wha le tonu o tuai mō tātou ma fau. Ia tausi le fi le mō. Ma ia tātou maua le fia. Ma tātou whai mea fia ma tali ye. Le pe o le angangal na ia te ula tau o le lua fe lus ful ma le ono. Ia tātou tali ye ma le manilo ma le mala ma lama. Awa a tātou tali ye. Wa tili e le feita o tangata ne. Ai sea. Wa le tau lau o le whamboe moe. Wa le mawhai o na tau nuu. E le no whanga sa whamoe I ai e uai le paua ma le malo si anga atoa. E pule tutu ai a Samoa. Awa, ana whasiringia le sunga atu lepa. E le tūlanga fo le a... lava ni mea lo pule tutu ai. Sa whatala no e le si to ina le nafa mai sa whaife awa. Te le lopo lalme o le o toi whaife awa. Mai Sydney, Australia. Sile atu lepa. Lava ni mea o le finau mai ai sa e pule tutu. Mai tu lepa o fiu o te moe mo toi ala mo mafau fau. Te le lopo fea na o pule tutu ai se mea. Ea, whamai lom tu lepa. Wo mana ia lu ia la uli ma le tōtele o le lai tū o le whatutua I le tua Samoa ua tas. E o mai e tau, mai se mea se tas sa o pule tū ai. Ia o whatulo la ia lea. O le sola, o a lele I tali mea le tōtele o nisi I le fasile le nama le lu I tau atu le pa le so o te tali e tu ai. E le tasi la se mea na o iloa na pule tū ai joina. Ai o le a wha tapo latu. Atalofa ia te oe malau e vai vanga I lunga o le tātou Facebook page. Tufa le tātou por kalame. Wawa iatu o mua mai fo ilo uso ia tau sili tua I malo. Talofa lava uso malo so I fo mduia whaftai le mafuta mai. O whafetai amosa. Talofa lava malo le so I fo mduia. Mduia lava fo I le whaatawhiti o ngā luenga le neiva yaso. Miti Soli, talofa lava from Palmdale, California. Christina Tanuvasa, Melbourne, Australia. Whapea fo I Si Vale Pasesa from Long Beach, California. Whatalofa atu e se le ko anga mai I le aonga le autustusi. Whapea na fo I le uso ia Joseph Matuoto. Talofa lava malole so I fo manuia Joseph. Manuia le tausanga fo ia te oe. O aso maliu. Talofa lava aso maliu tofa. Whapea fo I le tama o tamatanoa. Si vale whamai ua se fulu ma le fitu minu te wate ele tu lai lima. Ia I latou I California I Amerika. Teresa Ene, talofa lava. Happy New Year to you. E seta tango moa. Ia, whatalofa atu. Jeff tawili ili. Alol sa I fo manuia lau sunga tawili ili. Ia, pole li fo mai fo I o meo social problems and social issues I au se talia. Manuia tausanga fau I hate. Oe, lau fionga tawili ili. Whaftai fo I mole polo kalame o lo o lua. Sa se lua ma le fionga I le tama sa tuala. Ia vui se ina fulava masina lupa, masina. Whapea fo, ia po le fionga fo I ato le fo. Po le fionga fo I atia. I le fo. Alo le whasoa. Whaftai maua le soifua lau lei. O Joseph mai. Whatalo whatu I nei Glenroy I Melbourne, Australia. Whatalo whai ali nuu manoa. Alo soifua. Anna Haworth. Talo whalava ma alo soifua manuia. Fele matamata mai ai ia le tamaitai o ana. Ia whapea fo ia le fionga le toto ali. Tofi lau Ted Stanley. Ia, o lo tei fono pea o le fono fau sa mo se ia audia atu fo I le suinga tofi. E le aso sfulu ma le valu
o le masina le nei. Ilonga i fo i lau kalena, mautu i lau kalena, aso sfulma le valu o le masina le nei o lono winga o le vai aso atu le i o natua. Aso sfulma le tas, o le whainga lotu le nā ma mōringa o tālu sanga i Samoa. Ai o le tātou malo i nei. Le tā whatolu a wā i a whaiwhi au. Ia o le maftanga whaiwhi au so o whatasi i New Zealand nei i au kilani. Le ofisa o le konsula malona au wā. Ia whapea fōi i a le whono whauwhau tua Samoa. Tātou whono talo le nā. Muri tai ai i fuafuanga lualu mau o le malo. Leo le amatabea i le aso sfulu maltasi vai aso lea. Ioe, whono talo le nā ia whatasi ai ma le lātou vai aso ane pongi. Ao tātou i au kilani nei. Aso sfulu ma le valu o le vai aso e so ai. O le itu lai whai le fiafi i le mauta o Samoa. Lea o lo o whamutu iai i le fionga le konsula malona au waa. I le itu lai wha i le fiafi. Mai a i a sauningo le tai au. Ia whapena fo i tau mawhtanga o tōna i o le uli. Ia ona esa vali mai lola i a lea. I le tātou whono te talo. E mori ai talo sanga. Ina ia talo sia ai Samoa mlana whainga malanga. I le nei tau sanga atoa. Lua afe lua sifuru maleono. Ia, lena, kau mawhale le kou whale ngai sa waila ia le lengi ka kou whainga aipo ngi ka kou mea ai e whai le fiafi lena. Sau ma mai lo wanganga mama. Whaavanga vanga ma whaavanoa lo loto. Ia pai ai le upu a le ainga sa le vi o le a teita ia le tātou sauninga te talo i le nā a fiafi. Ina ia momoli ai mana onga o Samoa. Ia awa le savalinga ma le safolau o Samoa le nei tau sanga mana ngā luenga. Patalo whai lau fionga fo tino le au ngā upu tō muli ia po o lau fionga fo i tongia. Alo le soifumuria whaftai le bafuta mai. Ia wha mui. Ia ele o maua oi ni ngase fo i lea. Na e sauma au mai Samoa. Ia le rei manei le tau no mai. Le matango fie o le tau, ma le tala o le tau, ma le lipote o le tau. I au kilani nei. Ia ai pangalea. Le o tau whafonga iai. Matua matautia. Ia lapata inga o le tala o le tau mo le anga i atu i le motu i saute. Southland. Le a ieti munga. Ia mamatangi malolosi fo i o nisi fo i o vaengo le atunu o le a solo ai i a awala fo le tula lata i monga mau pue ma au vai monga. Ia. A le a se me kakau nga travel. Lale me ale fuanga ki angi solo fua ai le ngofo fali le fali. Zinga vai sivi ia talvalava. Famai talvali severe. Famai ele o la militato le tio o fele le te vala au mai zinga. A fai le ola la le tio. Ele no winga e ola mai I le to se fulu minuto lima. Ioi. Lango le ola le tato Facebook page, ma le tato YouTube channel, ia mai si fo I ala ata. Po o platforms, po le TikTok, ia po le Twitter, ia le wa le to isa Twitter, Instagram, ono lo whaia ngā luenga le tato pou whaasala lau lea, o lo o le tūlangi sifo I nai le pitanu o Henderson. Ia, a le ola atu la lau le tio le fale. Ia, o le nā shua lava e ola atu lunga le tato Facebook page. Ia, whapea fo I ma le tato YouTube channel. Mapuola noa watching you from Hawaii. Talofa lava and aloha to you and all our friends and families in Hawaii, including our dear auntie, Fa'lavelave. Afamasanga poe la ulu in Kahuku. And then my dear sister, Yvonne, ia male ainga fo I matamaitai, Yvonne Masion Tolua, ina Kahuku Bay. Ia, tātou ainga la ie, tātou ainga I hau ula, tātou ainga I kane oe, o tātou ainga I nai waipahu, tātou ainga I waimoana,
tātou ainga i ala moana, o Waikiki, o ko kere o kako, inga ngofo I whare ienga Waikiki, whasolo atu o Pearl Harbor, tō tele o tātou ainga o lo iai, Haleiwa, Kuilima, male tō tele o no whanga, ai maise I nai kalihi o lo o iai le tāpua inga whoi, ale sunga le toi ina, Reverend Elder Tinetali Ngafa, ma le whaletua ia moeawa, whapea whoi ia le mamalu o le ainga lii, le nofalo, ma le nofa tula le kalesia, le pulenga ale e whakasai kalihi I Hawaii, whatalo whatulu tātou pole kalame. Ma utou malawa o tātou ainga wome masani, o lo o lana ma papa au manonofo, ma whai ia lātou wātina I te tonu o le motu o whawhiwhianga, po le stete o whawhiwhianga I Hawaii. Aloha to you and all our friends and families. O Sameme lo wā, tālofa Sameme, watching you from Kalihi as well. O Tofilau Sulu I whale ese fia me Sipaya, watching you Savea from Sydney, Australia. Tālofa, tālofa tua solua lole, whapea whole tamai tai o lepa Malaysia. Ma leu so, le, o le teine o Marietta Pi, o le kengi o le aka. Nena. O le, tala mai Samoa le tūlanga fo lea. E mo I le ini whaalave lave tele fo le na tupu le teime o waso fi o le kiwisimasi ma le tausanga fo. Na oni nai vaenga fo lea o me o le whewa I ona na o le au o ngai kawale. Fatasi fo mai ngā pia ngā lawe vea I kawale au laki o le leo tia I o seisi. Ta uola le na o le malutia o le soifua ma le pui puinga. Ali malo o le malo, ma le matanga aluenga o leo leo. I le vai teimi o malo longa Christmasi ma le tausanga fau pangalea. O lo o iai lava ia le tūlanga. O le malo lo ma le mapuai. O oso fa inga a le matanga aluenga o leo leo. Ino whanga ia o lo o maitawina. O lo o iai le aisa. O lo mawai le aisa. Ia maisi fo I whala au whaasaina. Ai maisi o meo tui. Ma meo paipa. Ai mawai I nā mala au malosi. Au la au malosi fo I lele e le whaatanga ina. E le mwhai fo ona le stala ina I tonu o Samoa. Le fo lau whasilingi. O ha mea ia o lo whaia. I mea ia e maua mai. I osa wha inga leo leo. Ai mai se fo I meo le whaita wafe ma afe o tupe. Ai wawai o tunei ai lau pae mai lunga o lau lau. Ia nāu loa o le pepa sama lanu mea mata fo lele o se lau tāla. O le pepa fo lele tau lanu viole mai. O le limas futala. Ai wawai o tunei la I laina. After line. I le fola ina o tupe te tele nei. Ona I loa. Sole ka fefe. Lele lei o le ta mau a inga o tangata. A le masani la, o le mele o le meo whala o whasaina. O la tole mau atu I matupe, ia whapena, ia mea whainga aruenga, or equipments, or apparatus. These are the equipments that are used to, e mimiti ai le mea, pe tui ai le tino, po le ale tu ainga administration e whai ai, ia meo le ngā koti lea, po le fuala au whasain. Ai wawa ai fo ila au malosi mawhana. E iai o la tu vaenga whaapitoa e lumo le ngutu o le whana. E ta o le silencer. O lana winga apa iau, e lila ngonga me liska ngaka. Pi papa si fo ngal mai, pe la miki vole se mai ai lo le pulu fanga la le o to vava ai I mea. So o se atina e whapenei la matia ai le soifua o le atunu. E le toi fefefe fo I tangata ia, e ona ia mea nei,
e wha o ngāla o malosi, ma so se a upenga, e pui ai. Ia la tō mea ia, valea e whai. Ua tufa o le anga i ulu o tangata o le atunu. Leo o i tamaiti, ma te neiti la iti o le atunu. Ma tau tia. Tasi ia le mata upu na li potia mai. Ia o se si voi tangata tau le lea. O lo masalumia. Na ia whao o leo ti ia te ia lava ia. Fatalo fai ava ele pa iaua pa te ru polo inga alo lele soi fomuria. Happy New Year to you. To mai ta you Saini Jennifer Utupo. Ia fatalo fai tu inai o tahu ia te oe masi o tau ainga aftai le mafuta mai o Carl Langildi talo fai brother Langildi alo le soi fomuria. Ia, whaftai fo i le mafuta mai. Mai o le mātou te matamatatu i nei Amerika Samoa. Ia, mānei fo i le lau ma le avanoa le lei e whatalo whai o tātou ainga wō mai masani. Tuila mamanua, ia Amerika Samoa, ia mai se fo i. Whatalo whai te tai o le tātou malo tuila manua. Ui tele Christmas i ma le tausinga whau. Ia, ai mai se lava fo i. I lau fionga i le Palestine o Senate. Lau fionga tua olo na whalinga fulu ia te o le motu. Ia whapea fo i lau masio fo le tina ia anti-pai. Le uso ia le musu. Ia matua whawhine le aingali i ma whanau e tō tele le tātou ainga. Le inga telena, whatalo whai lau fionga le Kovan City. Le Lieutenant Kovana. Ia whapea fo i le vasenga o le whaamsinonga. Ia mai se foi ia le parlemene o maute lua le senate ma le congress a tutuile manua o atul fatalo fai dai lo ainga I fiti uta ma fitai mata u ile fio ayo alo le tui manua le wafi ia mai se foi ia le fionga le tangaloa matua le fionga ile telenga ia pupoli ia mai se foi ia le fionga ia te o matawili ili ma le to tele o le tātou ainga. I lea fo i tu o le motu. Ia fatalo fatu. Le ia taua savea mulitalo i le tapua inga le tātou ainga. E whapetanga te sori ka whiwhi. Vai wo oi mangu a maka u ia ngafo lea di I la kou ia. Ia la whawhia ngawhai. Ia le ngawhai so solo. Lai whalongolongo mai ia. Ia wheoi ma ainga o wōmai ma sain ia ma tau songa foi. E o ia ua whiwhi ala tau ia no foi le lai tu o le motu. Ia ele ma foi lava o lo wheasi sia I lava. I teimi e wheloa ia I o tātou. Ainga whaftai foi le nofu te talo mai. I ngā luenga o lo o whaia e ala tuai se tau tua whale au. A wāsa mō malana whaafunga. E mai se foi le tātou malo. A o le lau lo mwhai e o le momori le whi au. A le au whi ngā luenga tutofi le tua, ma le sāvali le tua I lunga o le ala leo le nei. Le Samoa Multimedia, Samoa Radio, ia whapea fo I lana Facebook page, ma lana YouTube channel. A o lea la, ua tala atu a ngā I Samoa. I le teimi lava o lo o whaatino I a tātou, polo kalame ma whaasalaunga I nei. O lo mwhai foi o na whaalongo mai iai o tātou ainga. I Samoa, tutolu o le tāwale, tutolu o mauta malawa, ta ngola I le ki ane. I le whāmo tasi o ono tesi ma le tasi. FM 106.1 FM in Samoa. At the same time, simultaneously as I'm talking to you right now, it is also broadcasted simultaneously live on FM 106.1 in Apia. Ia, Elena Apia la, na tua na uma na mani toa uma mai, o maua mai nā te I le ainga le taima le whale manono, maua mai I salawhai, maua mai o I whale alupo I whiri ma purutu, maua mai I le ainga o mawaenga, ia te oe le pule, ia tia ma tia I tu au. Asau, mai ki lia le leo sia kako a mio ngā, wha solo atua I o
I o le whale tolu, a inga e lua. E a sa mali e tuam, sa tupua, ia ma le matua i a le asi ma le whale tolu. O ina i sa sina le fo ina mou mai e le kola, e le nei vai aso. Matua manino le lei. Wheme o le ka ele kanga ka i le vai fo le pisa i nei, tu le epa ma le vanga le chapipi. O le swimming pool a le... E pu e mai leata, o le swimming pool fo le taftafo o le mauta o le fono whaavae. Nganga i fo monga numero 12. Le wha mai tu le epa. Au te matua i o wof. O na o le lua se lau wafe na avatue. E whai e le whale o le fono whaavae lea. A le wavatu. Wa peo se hotel. Whai ma le swimming pool. Whao popo i e ma le tanu i le isi tu o le mauta. O ma whalano uo o iai. Oka le matautia. E le lua se lau wafe na whai i le mea le la. O la umoni maule na. A o le a le tala la auli. Le sau noa ngā la auli wa umano o whaatala no inu mawhasilingia la auli le mea le na. Bai la auli. Vai. Mo le mala malamo si ngā awari i mkwa kau whaaleanga. Kele maloko lea. E se ale lua se lau wafe na au mai le poloketi. O le tasi le miliona e me whai ei o na mātou whaatino. Le mātou whale o le fono whaavae tapu vai tasi ua iei bea le tu malo. Alanga o le tu malo le nei le atou sa vea. Tala le ale le fionga le paramia. O i nei le tafe le susu malemeli. Le ale susu malemeli lea. Wa au tau sanga o mai moa ba moli mau sa moa i lunga o televise. Pe ao o ina moa le lato lua se lau 5.4 miliona i tau sanga uma. Le las fu tau sanga o moa. Mai le whaonga ina o lato lava ele. O le lato lava poloketi. Ina ia manuia lava leitu malo ia matangata sasina. Awa o le a inga atoa. Ioi, Alfia atoa i ima. Ma fatuvalu ma. E se mai lai le lua se laulina. Ai lava le tupe le tu malo la tau ia. Na tango lima ma tango au iai tangata o le tu malo ma le pūlenga a le fono whawai. E fe soani a whai ua whai matua i whai. Ina ia matua i mātango fie. Wala, a whanongalonga mai lalo wari ia ma le tau whaleanga le whai so ia la tau whaatalanoanga ma la tau media whamai. E le lopo whemea mai i tupe. A le lo whawheo le tau te pupula tua, whela o lae, tufa tupe lunga le TV ala. Ale wharatolu ma sasina ma a inga e lua. Ai tau te vata bata atu, la le mea la kou pisa i fua. Ana le leifo ni o tau whai, ai ma la o tau whautanga. E le ngata le lua se la wafene na le mea. O la o tau su e mai nisi tupe so soni e le mea peo le mea lana whai la uri masasina ma le whalatot. Ma le nganga i fo maunga numero tot. Ea, wa maramulama la iyo. Ia le nā la iyo. Ta ua le nā o le mea. E ta ua iyo na maramulama. E le nā o le lua se la wafe na whaunga. Le nā watu le tasi le miliona. Ole poloketi e fe so soni ai i le fale o le fono whawai. E tele tupe. Poloketi lava na whai la aulia, negotiating on behalf of his own people and his own constituency. Yanga i whamangwa number 3. So, there you go. $250,000, $250,000 every year distributed and dispersed among the people of the constituency of Gagaifo number 3. Ha ha! Wala, ia nala wo tali atu e langa o una whaatala no ina le mata upule na. So e o fo i ai i o le no whanga. Ena ua o taunu. Wa o walu e tali le wala au alo ua inga malo utina. Io, e le whaafoto le wa ulu. E le swafa so alo. Ai o tele saula ele. I Samoa i lalukava. I le maota e wha e ele swafa le nai le tausanga. Walu tausanga nei. Na o walu le lei. Ma whaatala noa le fono whawai. Ma tawhao ma ewa i ina. I sasina. Oka le matango fie.
Ia le tala le nā. Mātua ai, so ia se. E oi tātou e whai ma tātou tala noa, whai le matali e. E na ia manino ma malama ai. Ia tūlanga e pei ona. Vevesi ai. Ma ave se se ia le nā tala. Ma whape ai ua whao ngā se se. Pa ua whai me whapito fo ia tangata o le poroketi a la uri, malona I tu malo, ma le mea ua outstanding ai tele. Ia le fausia o le nā maota o le fono whawai a le wha le tolu ma ainga e lua I sasina. Anga I fo maunga numero tolu. I se tu langa mao popo, mao poe matango fie o taipei o se hotel. Ele ia se si o lo vatu I ni mea whapena e fo ele tau fio fia I lo tau ma ele ngā I mea le lei e whatino mō lo tau fale e mapu I ai le tu malo po le fono whawai. Ele ngatai nā mea I le whapena le vatu a lua se lau o le mea lua se lau wafe le mea ngatai walawa ina. E vatu vo I tupe lesi tau sanga toi whao popo nisi mea taha ua ma le mata ngofie e mana o mia ele maota ma le fono whawai. Ia wanti la ia, mea nā le ina whai atu ai. E le nai teimi o la tātou wō. E whai le talanoanga fo I ma le fionga ia telenge au lungia Peter Pelenato mai le tātou whale ta vale le city cars pe a mai a. Ia le whaasidis ranga lea. Ma le pese e whaalofo file mu ma whaafetai e tuai. Ina ua manawa le toali. Ai mai se fo I ua nganga I fo Faiva o Samoa sa o tau wha au ngase agi. E le ngata New Zealand nei ia e so se tafa o le lalolangi. le na le solo fandua ale li kaupoe ya o le na ua iloa o le a oi wo ke bila ku le pe kanga lungo le o le solo fangua ma fa a ma fa ilonga fa nguku ya o tala na vole wo umanga luenga le fa to anga ile as uma fo nga luenga ale tangata fau fale awa
o le ta'avale lea sa whaonga he tangata i aso uma ma teimi uma le tilo tausanga uma vai o le solfanua o le mea ola tā ua lea pei o se taule lea fo i lea e whaalango lango ma wha moe moe uma i mea uma ia ma lo fai o le Faiva le nei aso i tūte ma Faiva alo filima a o leo ua whatasi mai le sunga ia ulungia Peter Enelico ia awa fo i se lipoti ia le tātou whale ta vale le city cars i Ranui i Henderson i le itūlangi i Sifo whatalo whatu lau telenga ulungia le alo le mali etoa ia whapea foi o na whaamanui atu Kirismasi e ui na ua maea ia au lo fau lau foi ma le tūlanga o le tausanga fau soifua manuia a fio maia i le tāpo kalambe o le nganga ifo Faiva i le nei foi aso tofi ia whataro pātu sa vea, whaamalo fo i le whonga e lau telenga, ia manantu e tele au tūtau langi mou tū tele, manantu le ale o iei urungia. Ia ai, o le ata mai a te sia lo whonga lafo o leo a to mua lau whaapelo inga le tātinu, ia le tātinu e whaapele pele iei tā upu. Ia nganga whaaloalo a sa vea, ia ima mo le fo i whaapelo inga i lau telenga, ia manuia lama le tausanga fo, ia sunga ma le hausi, ia mai fo i le no whaala. ia se le to pui ai ga lo mo mi o mai tato ia le te inga le tu le nem ta con dito sanga fa kai le o ta se ro i manu mali lava al tal fo in tu la ngol sanga al den abate ia wala fa la lo pi si se boy fo ta se le fa to nei fa la wa de te bai le ga le tu fa la o ma fa ia tu la ngol fa pe lo inga i ta tu tu e ma se ia tu pu te mali ia fa la o bai sa o ba lo si o ta te nu na ia ta tu fa no tele pe ta lo vo ia a vai se lau fai ngā ruenga i tonu fai ngā ruenga o ke lava lo e maua paile ba pasa longa mi sovea ma te whawhelo i pai ma ta lo whātu ma te whawhelo e tentau tanga fōu i pa i o le kānkua tinu lau fai ngā ruenga le tua ia nantu lo tala whauto mo tō whawhare le mau ia walama le tau swina o lo tō wala wina na wala wina i le tua ia o leo o tātou keiroa i manu ia mi tāngol ni tau sanga ia tātou whāpāweloa o i mete te iati soi fua ma leola sa lea whaakai mo le mantua ma leola nei vaenga o le tāpol kalame Malo whawtai ulungia, whapoboe lo maduia fo i le pūlenga a le tātou matanga ruenga le city cars. Awa, o le whautatau e tātala noa lava lea, ai tā ua tele langa o au o lau clients. Sa u whatawina mai ei se tā vale au le leima le la po a ono o ngā umu o le sipi lea, o le Jeep Cherokee, o ka matau tia. Yo, ele ngata o le smooth i lunga o le awala. Ai te tau le langona se leo. Ia ai o te whawhetai fo i na tu watu na i taimi i tau te tapena le le iei le ta vale ai o te le i au tau nu watu. E mai le ki ma ese mai mai le lotoa. Whawhetai tele lava. O la umoli maule na i le ta ua tele langa o au lea sa whatau o le ta vale na i lau fionga. Whawhetai tele sa vea. Wala vale whai mata moli maule ni aso i le atinu. Ia a sa fo i ta vale o le gaga ba o lunga lava sa vea ia mo fo le gaga fa tai bo manatu mai fo le o nanga manatu foi ba wa e tele fo ia pa anga le nai tu ia wa tu wa sa mo ia ngai ba sa i lungia i ono tu langa o le taga venga fa so ta wa ia e fa tai le tua ia lo au le lo sa o be ale sa no bo ba ai pe to fo be ba ta vale a wa tu wa to to sanga wa o no winga o le le a to lo santa pikia ia tai de la kiel ta pik ia di la ia o manuia ia lau whaututanga ia wā fo i lau tofi mo lau wāla wina. Ia o me basa ni asa vea, o la nganga pao lunga o le taua o mnanga. O le tanga ngana sa moa na ia manino leo na tala i tu ainga au tō wā mai. Tūlanga train in o tūlanga o tau o tātu tāwale o tā o meo insure ma warrant o meo mani taun tātu tala noa ia. Ai li ave sier tāwale mani lo tā. O mea nei mo telefo i nā whaina nei o tātu ainga. E watu a whata male warrant, whata male insure. Ia atasi mua masina ala verta vale. Ia atu tokituri mai, ia atu e whai atu e nai ngai o inga alofe nei tātu aina. A mea nei le kinu. Pava ai pēa, maturi matai pēa nai mea tā ua ilang e rei tātu whalitupe. Ia aolo, ia insure ma tātu warrant e whai na tawa i tā vale. Ia ao i tēn whale. Tono tulango tā vale svea. Ia tērea tātu van. A iei ai ngolo tau sa ili se pumna koa. Olo tērea tātu Toyota iei, si temi nei. Ia o lo tau whao a tau o tiki ka i whāsipuru tau tupuru sa vea. E leo tiki kai. A mawalunga ko ia, a tau wale approve e tau tupuru, ia walu wale veni, wape subiva, wape wasipuru, wape lukutasi nei tono le tanto lo toa, tulango tatu SUV.
tele i o masta i wa mai TX5 ia ngai atu le TX8 pa sola tulunga TX7 o lo ia tātou fitno fota mo le foua ia o ta'avale fo ia ngā mo le tātou ainga o tātou ainga whaia kina mawhala tiki a o ngā ta'avale nei la poa ia mo tātou tele fotoa mo ne o tātou ainga la iankapo ia nei ainga o tātou amata o lo tele fotoa o tira pole tau o lo tele atau amata tātou li mafe o no afe situase o whaina ave kua lau ta'avale fou ia pai whaadreile le tala ni te tanga o tulanga i o le tautua ma le au o nanga whaapaieina lo kina ngalo pe amari bai tala no mai o lia lau ke aspecta ma o stupe awa o le ai ma whaina whaia tātou tipi tele nga ia tual fuwafe whaiana ave kua ma lau ta'avale ale lei ia tātou profile tulanga o lo le tātou credit ia o tele nei ia tavea ia o lo tele po i tulanga o lo ia le vama i mao nei tausanga ma le tu mai pa mole a ngai bai o tātou koe ini sta wale le nei ia mai a le ai mai tawina o le tasi le nei tu ku o lo misi nei o tātou ai misa mo tavea pa mole a tulanga le o koe ina mai a tu ino tausanga le duafe lo spulu wafe sugiba ia la o tau a ngau pe o tau a ngai mai au ia langa i au wala i o tu na i o tu i to ba watu visi tau le pe te spulu wafe ina ia ka vai tātou koe ini le ia ngai mai o no le a square la wintia ia ngai mai nei ai na sa bo ma tu ia le te fa tau tau ta ia la le a mo tau e teu ia langa au tele i ia au ni sa bo langa o fatu le no sa wei na venga ia langa na fa lo sa dea telefoni o le o o balu fitu o fitu lua mo mai au so sistemi la mo le au ma le po e na lua au ia so sistemi ia ma le tātou company ma le tasi lua Lincoln Boat ma wa ia i ta vale hentesen ia te mai betala au mai ia au talo tātou wa tu si nau tau ma tātou telefoni ia le ngā mo lu tadea ia ta fa ma vai ne yaso ta fa aloa te mo foi le so si fonga wal fa wino tikin Faiva me via ia ola ia le lofo le so forma de lia Samoa fa soi foi ia mo te nei fa tai mo le ta talanoanga ia tuli matai seisi avano i lumanai o le a fa pena ona ta fa so ai pe ai fa soi foi ia mo te nei ia soi foi ia le na le tofa ia unungia ia awa ela no foi atu leanga o le sa walu ye o fa ta wile ta vale e le tau fai unga la vole tau sanga na se ima vai atu nei ia le cheap Cherokee le tu mai fafo ile ululi lona landu le ta vale pa ula popo aki titi ai pela ki e mo private jet vole le langona se leo masawane ile masawane ai mana ia i o ta vale o lo iai i te tono le fale ta vale lea ia ma lo toa leo lo tautua i le nei ta mali i o le tonu e tope a ta laulungia ai ese le fa maoni ma le fai mele lei i le alofa ma le fa maoni o tātou tangata le nā lai tau ai lo wanga i ai city cars le city mo le sunga i aulungia Peter Pedenato o le telefoni o lua tasi o valu fitu lua fitu lua o lua tasi o valu fitu lua fitu lua ia po le numero fo le ofisa o iva lua tasi lima valu iva lua fitu ia po lo wanga i sa o lava i le loto ai mana ia lo walu iai tel tonu tomo i no uva ai langa au le lei mamata ngofie ia ta vale lo iai le loto a second hand used cars brand new ia te maua uma i le city cars se lau luas fulmane lua Lincoln Road i Nai Wanui i West Auckland o ia ne tel tonu ra ia le lau tala le na Langi malo fie talisau talo flava malo se fuman. We are watching you from Sydney, Australia. O Fonda Petronila Jane talo flava malo se fuman. Happy New Year to you, Teresa Vavenga. O UB36132. Manuia from California. Yeah, I'm Mosefoi Ole Oileam. S. Sala'a, talo falava malolo so Medina, alolo so formaria, faftai le mafutamai, si o Eli Stowers, fapefoi ia leuso ia
vaina lepa mano le uli vaina lepa talofa I lau telenga le whale tolu tui sa mau alo le soifua manuia fo le tausanga fo ia te oe ma le ainga fa me moe ua toe amatalia ma le saunga le mu ma le manuia ngā luenga o le nei fo I tausanga lua afe lua sifuru ma le ono ia ma le fa moe atu le tato au kapi ale maroons apia maroons o le tamilusanga le kapi ale au kilani Samoa lua afe lua sifuru ma le ono o ia ili fa moe o le wata tolu le tu la tolu maua mai se ava noa o le tua fine ia po o le fionga fo ia lilo mai ava maina vai ia awa fo ia se fa poponga o tātou tala tuli loa o li poti mai le nava I taimi o le kilisimasi se I o longa ma le amatalia o le nei fo I tausanga fo ia a o tā pena mai iai ia le fionga I le tamaitai ia maina vai o le tātou wo e tamu mua tātou talafou ia I vai whanua ina manino ai fo nino ai fo a o tā pena mai ia le tua fine ia vai maina ia po maina vai ia vatua tātou news nei e tāua tele mo le sila fia e si o tātou watunu si mai le whafonga Talo fatu I lau whafonga anga le nei tu la o le aso a alo maia o se whaopoponga le nei o tātou tāla fōu mwhaiona tu whaatasia e lau Radio Samoa. Ua maua nei e le vaenga o le va ai tau tu langa o le maualunga o le vevela o le a whaalongo ina I le telo I tu o New Zealand le whaasolo atu le whai ungo le nei vai aso. Whamawina mo Hastings lava ia o lo vavalo le o atu I le tolus fufitu tikeri le malo si o le vevela. Au whaasolo mai ea masavili vevela mai au setalia. Hangai mai sasae o le atu nuu. Ta ua le va ai tau o le tele o le tu o New Zealand o le awhalangoina le mawhanawhana mo le aso tofi. O le whaasolo atu ina mawalunga le vevela e silia ma le tolus fuluti kiri il whai unga o le vai aso. Ai mese lava whai tu o East Cape, Gisborne, Wairoa ma Hastings. Ua fautu e ina I taitai whaitu malo e se o lātou tangata nuu. Ia tautua nā, le tāpena pena masao ni uni le lei I taimi e whaatitele ina ai le vevela, matulanga winga o le tau. Mo le pule nuu o Hastings ia Wendy Scollum ua ia fautu e ina lana pito nuu, I tūlanga le aasa tele o le la, ia mauti noa ia tau mawhaina le vai auli, ma ia va ai se paolo, se malu le leia malo lo ai, siaki nai whanau matangata mātutua, o e olo iai ni tūlanga maale ale, o na o le vevela telo le tau. E le ngata I lea o atu ina mai foi fautuanga ma le vaenga o le tine I mum whaalavlawe tu whafua sei, po le Fire and Emergency Services, I le maualunga le avanoe o no tula I mai eni mu, ma o le ala lea o tapu ai o na toe whaia o ni ta inafi, po le susunu ino ni o tauta I le nei taimi, ia alo fia ai le o no tula I mai o se mu tele. Whapopo fo I sui le tine I mu e fautua ina tangata nuu ina ia alo mai, le whaatino ino ni mea whaapapa po fireworks, ma le whaonga ai o ni masini, ma le tele o mea whaingaluenga e ono mawai sina motu moto le afi. Manunga lava ina ia taunga le mu tu langa o iai le nonofo le leo tangata, a ia saunga le mu fo I mea to tino, a o soifua, mai se afi ono tulai mai. I se whasalalanga whaalawe tele le au nanga leo e ala le lātou pou le Southern District Police le mawai o lātou tangata sa ili po search teams o se tino maliu po le lata le iwa le taia o le asolo lo le neiva yaso I tu saute o Mount Huxley. A whaasoloia lātou sa ilinga mo se ali ia e maunga po se climber e suafa ia kana Purvis. Ai whaamawina e leo e ui e le I maua le leitu lango le nei tino maliu po identification e iailo lātou talitonunga e tu sai ma reporti o le ua whano leola o le li I lava leo lo tau sa ilia ia kana. Maua I reporti o kana e luas fulu tau sanga le matua sa iai fuafuanga le nei ali I e nā te pea pea e fo I lunga le maunga o Mount Huxley I le masino o tea. Whamawina le whaingatā o le sa ilinga o lea li talavou luas fulu tau sanga o no tūlanga ngā wā ma le maualunga tele o le maunga.
Ta ua o le ngā luenga whaatino le whaatautai ai o lea sa ilinga e whailava sina tele, ma le toa tele o au nangam tangata lau tele na ngā lulue ai. Na whaafetai ai leo tangata anu o Marama ma Mackenzie, lo lato lango ma le fisosoa ni le ngā luenga whita. Na whaafetai a foe au nanga i lato uma na ofo lato taime sa ili le talavou, o sui o whaalawe tutupu whaafua sei ma le tele o whaala putuputonga na au wai whaatasi lea ngā luenga. Fa leo foi le anganga whaafetai leo i a inga wo ma e maasani a lea li i o kana, ma o tuina mai foi wha mai senga mo a inga le motu si a el maftanga ma le nei e li i. Inisio tala, a o whaasoro pea ngā luenga whaatino a sui o whaalawe tutupu whaafua sei i le malo Filipaina, ono o tūlanga la matia ua iai le to o tele i whaitu o Albay Province, Bicol Region, mai le maunga mu o Mayon, i se whaasalaunga whalau tele a le ofiso Ambassa New Zealand tono o lea malo the New Zealand Embassy Manila, Philippines, na whaasalauina mai ai tūlanga matautia o iai lea whaalawlawe whaale natura. Ma wata waili si tia o tūlanga mai le level 2 a ngai i le level 3 o lona winga o si tia tūlanga la matia o iai ia whaitu ona o lea maunga mu. Ma wafautu e nai nei e sui o New Zealand tangata anu o Kiwi. O lo fai malanga po o iai te tono o lea whaitu o Filipaina, Bicol Region, ina ia tautu analo lātou saunga le mu. A ia mata i tuina tūlanga o whaasalaunga a ofisa whaasalalau, TV Malaytio, i tūlanga o iai nisi o whaasalaunga. Ma ia mata i tuina fo i whaantonunga, ma lapata inga mai au nanga le malo, ai mai se tūlanga o awala e anga i ese mai ai. I tala mulmuli o le vai aso le nei ua tau au fiai sui usufono le ka le sia a le moli mau Iova i au kilani nei, a waso lato konferenisi tele. E lua se fulu afe tangata e au fiai ma au usufono mai atunu e lua se fulu le langi o lea o le a awai nei i lea whaatasinga tele. Ma o le aso whareile Ivo Januari anga i atu la so sfumatasi o Januari e whatau tai ai lea konferenisi a o se tau au fianga whaapitoa le nei ai ka le sia. Ma ua o le a whaatautai lea tau au fianga i le malai tele le Eden Park. Ma i le whaatautai ai o lea whaatasinga o tuina mai ai fo i se vala au lia. Mō tangata lau tele e awai. E le ai se tutongi e ulu fale ai. Whamawina e lima sifulu wha vito wha le tuspa ia. O whaatanoanga malaunga o le a moli mawina i lea tau au fianga. Ma o le naunau tainga i a sanga wha mausali ai le tau o le whaatutua ai mese lava i le nei vai tau. Whamanino fo i le tāpena ai o Pōkalame i le ngangana Peritania, ngangana Samoa, Saina, whaapele ngangana Takalo, mai Filipaina, whaatasi ai ma le ngangana Whaitanga, Saunia e le New Zealand Signed Language, ma le ngangana Te Reo Māori. O tātou talafona o tu whaatasi e lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga i le nei tū lau le aso, tu e maua se isi whaapoponga le aso a tai au ai mo le teimi nei, tō whaasoifua. Fa'afi
E ana nā, whaafonga Samoa I le tau alunga atu o tātou tala nā peo na tāpena mai, e le tamaitai o le sui o le tātou Radio Samoa. I aukilani nei, Asia Hoach, ia, maua sisi whaapoponga o tala I vai whanua, e maise le tūlanga tā ua tele lea ua lapita I ai. Tūlanga whaale tonu o le tala o le tau le anga I atu I le motu I saute o New Zealand nei. Iena ia no fauta fo I ai ia le tō tele. O tātou tangato loa. Lalama papa au, ia no whanga I le tala whātai o New Zealand le anga I atu le motu I saute. Le nganga whiwhio ma le nganga whaafitai, o maua fo I le nei lao lao, e toe whisota I ai, ia ma whitapa I fo I ma lau lua whisila whai, ma le sui o le Radio Samoa, ia pia, le tua whine, ia po o le fionga fo I, ia lilo mai awa maina vai, ia o masani le atunu ue le toi tau whailo le whangatia, ia lea foi au aunanga ma le tautua, a le nei foi tua whawhine vai atu o na taulangi. Ia, a wasa bo ma lana whaafonga anga I le tala taulongolongo. Ia, ma le nganga whaaloalo, whaatalofa I lau fionga lilo mai awa, fio maia. O leo o tu mai luma le tātai mi o le nganga ifo Faiva. Ia, whapena foi ia le taimi o le mānawa o ngā luenga. I lea aso ma lea aso, leo amata tā amata I le amatanga fo I le neitau sanga fo lua whelua se whamalona whamanuia te oile kirisimasi ma lo wa inga ia e maise fo I le tau sanga fo o lea ua fotua I mai whamui moe sa manuia ia aso fia a o tō whenga iai mō tātou tangata mō tātou ainga I Samoa ma lo le soifua manuia fio maia. Ia, watara whātu I lau whionga lau sunga le ataua. Ma lo lava le tauatai, savea, I le nei fo I tūla o le tātou porkalame, ia e monia au o lea ua si mai luma ia le taimi o lau porkalame, ia e ma lo le tautua I le atunu. Ma ua fo I tala o lea fo I e tele au I tūla ia e mata mai le lua e tau I le ono le afiafi, ia o le alofa malanga le lei o le atua lo solonga manuia lava ia mea uma whaafitai, whamanuia atu fo I le Keri si masi ma le tausanga fōu ia te oe ma le ainga whapea fōu I le tātou ainga whasalalau. I so o se leiti o whasalalau e le ngata o le Radio Samoa. E whapea fōu au nanga si o tātou o tunu olo i eita ngata Samoa whaatino ina I atunu olo utau au mawai mai tu e fia o le lalang. Ia, e whaatalo whaatum whamanu I atu tausanga fōu I le nei tu lao le aso. Whapea fōu iona whaatalo whapitoa I le mai mua whaafonga mai e si o tātou o tunu mai lava I maunga tetele se ia pa ia maunga iti, ia I le nofo a whaawhiangainga o si taulanga, ia I whatawhai taulanga e fia I te tono le lalolangi o lo taua suina le ipuvai o le ola, ma tā la I le finangalo o le atua. Patalo whātu le nei vaenga o le aso, le tātou porkalame ma le sunga ia le ataua le nei fo I stofi.
Malo whaftai, I le avanoa ua tā whenua I e foi, o le nganga whiwhia le nā, wawa iatu suru le tino, e le ngata I lou la le leima le susulu mai o ufonga. Ia ai, olo o atangia ai le malosi, ma le foa I le tua, malana pule tō I le soifua. Whaftai I le anga le leo le tua, whaftai atu foi, me mumua lea. A wai tele teimi ua tā le whenua I le tausanga ua motu atu, Lua fe lua sifuru ma le lima. But always a pleasure ta te talanoa ma whaasoa I fo'i I le tā ngā luenga. A wale whaafonga anga sa. Mo whaftai atu mo le tautua I le la tausanga ua tuna yatu. Whaftai lava papale mo le ono sa I wā. E le whaingo fie. Sa e mai mo, sa au mātamata, sa au whaalongolongo, sa au maitau. I le whesoa inga o le taima le angi o le matangi. Ia e sa toa lava le tai I lo fina ngalo whaata mali ma mole atu ai le nganga whaftai ma le wha malo. Tā amata mai le tūlanga o aso fifia ma aso malo lo le atunu. La iai ni meo ni mea fo ile le ngau sa ai le po oni manuanga, po oni misa, po oni domestic violence ni tā avale na la vevea a oa nisi whaafita auli na tūla I mai. E tuta I ai ngā ruenga whaiwhai pēr ali malu o le malo. Ia, le ataua e se le alofa o le atua I se tātou atunu. E le masino o le tele o le taawale la vea I le vaitau lea. E wa aia I lunga o penga te whailangi o tātou social media ia whapea foi ia o nā ngā ia mai laka mai foi ia isi whaalavilavi. I le nuu nei. Ai o le alofa o le atua, o le lipoti le nā leo o tu ina mai e pe o le sanoa ia le komesina le tu mau le a fionga ia afamasanga. E tu sai fo I o le tūlanga na ia Sofia ma le vaitau lea. O le taimi o le kerisi masima le whamana tuina o le tausanga fōu, I le whaulu whale mai o lua whelua onu. E mo ia sa ia I whalawlawe na o tau tāwali, te lea I whalawlawe tau tāwali. Ai le ise whalawlawe tu ngā, fo I lea wa fia I le soifua, pe whapea wa vea I le soifua. Ia o se tūlanga lea o whapena o na maua I le saunoanga a le komisina le tūmau. Peitai, ia e peia o na masani I le ataua. E te tau lava o na tātou wa ili. Whalawlawe uma. Ioi, o le ngā lea le media ia e anga ia I e whetu whesili. Ia I tūlanga uma fo I na ia ia whalawlawe tau ta vale. Mō le au iluma o le tātou atuno. E whai mā o onga e le tele o isi o whalawlawe. I ngā riengi. Na abe ta vale o whaasua awa. Tūlanga whapena. Ia o le amana I loa la songa fua ia pe alwe. Ia o ina tono le anga inga ia tuai tele o mtanga alwenga e whesiringi ai tūlanga umai. Malolonga lea umi o le kerisi masi ma le tausanga fau. Malo whaftai le update I tala tulituli loa na I mea sa tupu I aso fifia ma aso malolo o le kerisi masi ma le tausanga fau. O le matanga alwenga lea o tausi ai ia tina matamaiti sulufai le Samoa Victim Support tasi lea no whanga e masani tausanga uma ona oso wha mai malosi whai numera o tina e wha urufale iai o whanau ai leo te wawa I tu nei I le whai ungol nei tausanga mo se teimi muamua na o tangata e o e whai mea lofa ma lau ia tau mawha o mea ta alo a tamaiti Ole o iai ni tala ma telefo lea I le sawa ino tina mata mai tai pol domestic violence e masani na tupu I vaitau ia o inga pia ma meo paki le lava le whaasoa ia ma whapena fo iona sawa ina I tina mata mai tai pei e fōlinga mai olo o iai se suinga le lei ua wa aia nai lo le tile o tausanga o tuana I atu mali poti le anga na au mai ai Monia au le ataua o le tūlanga mawhai fo I lea. Wa e peia o na silafia. Pea I le lua tausanga, I le tolu tausanga talua. I sa iei whalawelawe matu ia lawa na tūla I mai ai. I tu a inga o whaafita auli. I whaafita auli o le nea a fia o tina ma le whanau. Ia o le whaasua awa o tamā. Ia o nisi olo a fia I whala au whaasaina. Ia I wheese ese a inga I wau a inga. I domestic violence lava ia e o le taimi lea o tausanga e tele ina sitia I le numera
Ia pe ta ia monia o lea e maua atu i tele fo i whaasilisila mai ia ma whaalau i loa le Samoa Victim Support. Ia o lea e tintilo ia i tele o i la tau na ofo atu le soifua ma le ola e whai mea alofa ia ma au na ia o nanga isi. Ia mo alo ma whanau o lo whapena o na nopia ia i no fuanga nei le Campus of Hope. Ia mawhai o na lātou maua le fia pe fo i o tātou whanau o lo tātou fia whaatasi mana nofo ma ia vele keresi masi awa o se me foi lele o whatever ai mātua whatever ai le ainga ona ia leo se langona foi lele whanoa noa ma ua mawhati ai le loto o le whanau lea sa iai ia sa Maria nga le isa whapena ona awa ia te whaia le tūlanga lea ia ole ao nga lue lea alofa o le atua e ala mai nisi o le tātou atu no umwhala patpatonga foi leo lo aile I maua mai la stato li poti mai a siliniu. Ia po le a fo i le tūlanga na ia wai ele asa lava le Faiva ma le mau le ataua. E te iloa lava e iai lava na I whawhita auti. Ia au whawhita au li fo ia wa fo ia ma wana i se whawhita au li onga. O te iloa wa au mai i le li poti a le tau manga mo e poponga tia po mtanga ruenga fo i o leo. Malo, ta ua tele le whawhongwhonga mai le tunu a wā e ta ua le ieni suinga wa tele tau sanga o whawai I le nei fo I mawhutanga. Ia, maofo I da tuaile fsosoni fo I o tātu. Tangata lo knowing something good is happening and there are changes, positive changes that are happening with the Campus of Hope. Ia, e mai se o le whawhtaia o whaalapu putonga ma tangata whawhaipisinisi taito tas o lo lato wanga le le atu. I le laumua o le sa ilia o se fsoswani mō tātou tangata. Tāta la noa I le matawha I o I mga luenga o lo whaatino pē leo. O le fōlinga mai. E le I malo lo lava li malo le malo ma lātou wosa whainga. Talu mai a o le I whaile kirisimasi ia ma le umo le kirisimasi I whaasolo mai le tausanga fau. O le aso tali tonunga I le ngā luenga o lo whaia nei e li malu o le malo, ma ua le whaatafa pe toi alo fo I sa tātou se la au. Ia waftai le ataua, o le tūlanga lava ia I la utilitira moni a oi. Ma ila le mamau kera le mea ke alala, ia e makwa e sila fia le al me le tu. O le tūlanga lava ia le I malo lo leo. Mana tua fo. A whape umanga luenga I tausanga uma. Ia o le operation lava ia leo e whaawau pea. Mai e se mai ai tūlanga sa masania I tausanga atoa. E iei tiu te whapitoa e tofi ia malo le malo. Ia mai la tau fo e ngā lulu e vai tau I o kirisimasi ma le tausanga fau. O te moni mau atu. E moni au ele I malo lo ia o se whainga leo I tau mwhainga o le pawhitau leo whala au whasaina. Ele o malo lo. E mai o le tūlanga foi lele o lo o ngā lulu e pea ma ua moni ai fo I le saunoanga ale fionga whamasanga. Ele toi malo lo lātou ma ua lātou sauni a iso se taimi a ma taimi uma. Ina ia mawhai o na tātou whātou I lalo le whawhita auli lea. Ia ile tala mali e ao na o te iloa awhape e tau mawhai e connect ia vaenga uma ia. O na sila fia ile o tātou atunu o le ao ngā ia o le tūlanga le whatino nei e mtanga ruenga o leo. Te leo whawhita o le tātou vai ia o na o le I tausanga uma vai. Ia o na o le tūlanga foi le leo lai sa o loko ale le whaonga ina o fuala au whasaina. Sa o loko le whaakau, sa o loko le whaonga. Ai pei o le laititi o le whawhita o li. Ina ua telefo ina whawheto ai pe whasala vei e leo. Ia le tele o tūlanga ia I whaataunga o whala au whasaina. Ai mai se fo I la tau o lo ua maua I le taimi pe a ma le 5 fulmontu. Ia o nisi sa whapena o na whaia le tūlanga lea. Ma o le tūlanga foi lele mantua foi le ataua o aso fia e tele a mea te tupu ai. A whaia so fia ia wa whai se whakaskasinga foi lele e whaia a vaenga ia ai o lo tolotoi e tonu le whaonga ina mea nei I o na mea uma ia makuaka pe uma leo nei a so fia awa e mantua o lesi mea tele a sa o mai tauina sa whaia so ia ma tausanga uma vai o whaalinga ta vali
ma sani ana Faiva i tau nei le watu ana i atu sa o vai e ma sani ana ele o se tūlanga foi le WhatsApp sini e foi kom sina taluai ia fu ia vai lili o lana foi manatu o se tūlanga le o mai fia ai ia ai na ia ile tūlanga matatia sa tilo foi ia ma vai ia ma ele i se ale masalo ele i se na masa salonga le ala wa tula i men tele onisi o ila to involve ai fo i tulanga ia mama wai fo la fa saina ya wa bakulo lai le kapelo le ma tulanga fo yena apala ia to ni lai sene fa tino i tulanga na fa tastasinga ma fianga na ina ia avoid ile wa pe ol mena le e manatu isi o le tele na fa le lai ma wa sa no anga le fionga fa masanga ile ise tato press conference ya o le mai tau atu pe o fatasinga na el fai ungo tau sanga le fuafua mai e mea ie au mai ton ya o le tūranga tonu ala le na le o te whato ia uia o le tele na o mea sa anga isi e lo fai alu whakasi ale le lei malele la anga isi e fia sa o anga fai a isi e fia kwa i la ko mea ia le ala wa matua ta pea leo i ala i le whaatino pe o lato operation i taimi uma lato o sfainga ia ona ole tūlanga le lei foi lele ole le ataua ole lava le mea e mawhai e le matanga alwenga le taimine e mai le tumutumu o se atunu e mai lava i tumutumu le lei e mai foi le tumutumu le lei i lau la manatu o le whaatupu o le malo man tau mawhai e titina le whawhita auli lea e alualu ai pea le tūlanga lea ia atonu foi o le sila foi lungo o tatou whaasalaunga o lo o whapea mai e le sa le tala whiangai o na whaaliali ia tangata ia ua ioi ua maa mai ua e moni e ai foi le tatou e nai te sila fia o le tangata malama leile ia tau e ai le tatou e ia tatou tūla fono o whaasalaunga i tūlanga whapea i le tūlanga foi lele o le whamaia ia sitoia ina o tiu malu ia so ia o so upo al malu ale mtanga luenga leo ele mwhai ona tau atu le suafa ele mwhai ona whailoa le nuu ma le fioanga se ivanga nā ua tūla i le whamasinunga ia le tangata lea ele mwhai ona whailoa ina e iai ona ia tau pe o le pangota pe o le tangata e loka mai mamolia e iai ona ia tau pe ta ya o le ufa manino le mtanga luenga o leo fai mo saunga le mu le tunu nei le ufa pe mai mtanga luenga o leo wa la yo na fai tūlanga le ina ia silafia el tata watunu ya ona tutu I fole se langona tele ilo ai lau sunga le atawa ai tutu I foi se langona fai le tata tama fai e fole fa fita uli le ya o ai tu uma wa tata tiltilo e ono ma fai ai ona tatou fo ia le whawhita lea ina ia alolofa e tatou whanau mau tau alu ia o le tūlanga nau whaatino ai e le mtanga luenga o leo e pe ona au mai ela la tau fo I tu alalo e tu sai fo I tūlanga ia le atau o le asumumua na mai ai i o le lipoti le nama o matamata atua I le video o whailoa mai ai i a fōlinga o suafa ai mai se fo I tu malo manu mafioanga o le aso na so aina whai ila upor kalame le mata upu lea. O le Privacy Act, ea ma le tātou talitonunga fo I le tula fono ta oto. Everyone is presumed innocent until proven guilty in the court of law. Ea, le wingo le nāmea, e tulutulu loa se iwanga nā, o ta usalaina se tangata I luma o le whaam sinonga. Ma wha mao nia lana mōri anga malana sol tula fono. Ona whātua ama whailea, ona whai ia se tūlanga whapea nā o le wha lau loa peitai. O lea nau wawai atu nei, ua toi wha sa o mai e le fionga I le sui komisina. Ia, ma le la malmatanga luenga I le la tau lava au wha sa lau au te, mai, tasi le vaenga tā ua tele te tau o la iai se media advisor I le matanga luenga o leo. Ina I mwhaifo na whātontonu fo lau wai. O le ale me mwhai o na, e le whape o whai atu nei ea, o le tiu te malmata whai oi lea o le tātou. Ngā luenga nei whai pēr ma le tau longolongo, ina ia tātou tau sia fōi, ia te tau o tangata. Ia whape fōi, ia lātou soli tu la whanoi na ia tau salaina ma wha mao nia. Au I o lea,
Awa whaftai o le rau awe ese mai e ma le ata, ma le ngō le tamaititi le nā sifuru ma le 5 tausanga o ngana o laea a fia o se ali I tala vau e lalo ane o tausanga e whaatulanga ai ia soli ngā tula whono o tangata mātutua. Ia mawamana ia leo ia le nā fo I tua lalo sa matu. Ai, e tā ua le melea, ua langa I nei, malangona o pulenga ali I mawhai pule o nuu mawhioanga. Pea whaila tau te le mana nao, e tau walea a whioanga, ono tu ai ngā tangata la nei olo o tu la I mai eifa whita uli nei. O vai atu, o I le whale tolu ia mātou le whale vai maunga. Mō taa vai ala mangiangi, tau titi ape to wha epe to liba tangata na e tau mai ai. Ona o vai atu le o tu la I le whionga le batua ia to whai ono. Ia wha pia fo I le li whai pule e alen time. Manisi matai le tofa ya nua o manua ma nua palala. Ma I lātou, I alanga o le nuu o te matai ai, o le ulua I ali, I o le matua o le ainga sa asi tono o le whalewai maunga. Ia no whapelea, a tonu la ua o ngā fo I la lea, e tau, se I tau whaate I mai ai le pulenga mamalu o li, mwhai pule wā o lātou nei, o isi leo I o le tumalo. Iwa, pēa whai, e alo lofa I whanau o le tumalo, ma le atunu ua atoa, ua te tau, ona fai se suenga ai ia ono sai. Se ia mai a mai le whaamsinonga o soli ngā tūla whono ua wha maonia. Ia ona tū lo leo le ati ilu mo le whalo le ainga. Monia au a le atawa. O le tūlanga whailele ua lewa e le tawa na ulu whale nei whawhita au le tātou atunu. Monia. Pea na mapo le pūle lea. Pea na mapo. Ana mapo le pūlenga lea. E le ulu whale anei mea inu mawhioanga. Awa foi e loa umai ele pule alim fai pule o ailea o le alimea le ainga le fai o le alimea le inga kumuka vale lumol fale o le ainga e oi me umana o Samoa pe e moni e tala foi nele ele o se kungu pe Amerika e maua koi inga o sole le sis ke la le la filafia ya ke sawa ya le ai ta to e ai le pule nganu malua pule alim fai pule lua ya o le upu fa Samoa foi le sewa sabe fuale le ma ave le fua yoi wa makua afi ala wana inu mafio anga ola ma malu le pule ngali ma fai puli ona oni me fo ye saule wo ale le ngo fo ngu sa mai ole lesi ngu lai or ta fa kai saule I au mai me I kule ia kuai pe ole tulanga le na inisio no mafio anga e mafuai ona involve I ia o le situlanga alu aku le kengi o le ngurngei ngofo I kai o ia pia o le o vai ko el menga le kupu mai tangata ia falau lau mai lunga I alu atu le isi mai I no ia tu nei no fo ia pia ai saule le ngole ngu le ka uolonga ngu nga ola mafana wai ai ka wai le ngu la ngofo ia pia ia o menga le o tupu e ile si Ei vaenga tā ua lau whionga li lo mai awa. Mau te loa fo I te tau le tai ai ia le tofa a le pulenga o ali malu o le malo e mai se le whionga le komsina. O lo mai tau wina I car clubs ia na tā ua nei fo le leo kalapu tā vale ma tau teu ngā tā vale. O le tō telo I la tau nei e le mawhai o le wha maonia le me sa wai le la tau ta mau a inga po ni ngā ruenga o lo la tau whaia o a seta ma le tamau a ingo lo o mori mauina. E le lopo fesa wai, o le ala la na e le yona u whapea foi. E tā ua foi le tu o lalo le tātou ngā ruenga I ali I malu o le malo. Ai maise o le lo ia ale malo, ale leo. Ina ia wha tūlanga ia se tūla whono. A whai e sua ina I la tau nei ma masalomia, o lo I ai ni tamau a inga te tele, ai le ai se wha mauninga, o le ala manuia e tawala mai ini ngalu wenga lo latu ngalu e te tau o na tauwhia uma a seta tangata nei. Pe o le mele na whao ngā nei e tauwhia ai I le mafia. E tau o le rigo. O le mtaupule na. Whawhia on a mass and amalgamate le tamau a inga o nei tangata. Ai le ai ni a latu ngalu wenga o whaia. O fale, o ta vale, o aseta, o tupe maua. E matau tio, laso te tunga e.
Monia oi foi le na mato le press conference muli nei le na sa no mai afu masanga mafa pe mai o le tulanga la watil tilo ye la to o le tele o nei tanga tai le fainga wenga ai ava ai la fale ngongo foi maka ava le feo ai awa e te no fo mafu fale mafa fa lai masese le ai nga fainga wenga o lai no fo fale apa no fo fale o e lua le ngali le ni ngali o ye ai ko Island Cruises ma Hilux pika double cap foi e lumol fale nei ma fo faule fe mai enta ma ainga le umia e ko ku mal fal palang ni fonga fale lua fe mai enta ma ainga le mse se fingal wen ya o le sila tu langan na la wanga ye le leo esis umai property ya seta ioi o le au mai o le stala ya wa isi la wale skala la ti awai ele wa ku o ele skala ka vale ye fa pe mai la ti fenga ma wa mai ele ka vale fena ku pe fa ka mai la ka vale ele ngi fa si fa pe nga pa wal me lo la ko ele skala la ka vale ya le skala uma e ko sa ai o le tulangan na la wa mata itu ele o le ele ama mai ale ne mata tia le ata wal mele yai au te iloa o kako press conference mo maleo leo ya o le amanino ya mea nei e fasiringi ai le tūlanga o iai os whainga nei rai taule nei ya o lesi foi tūlanga e whai tete e tātou wai kako le fia malama matu e foi i tu e whai tete i malo e tu ina mai e whaono a whaina ila lato ngā nuenga o lo whatino nioi i le tātou whaasala watu vea foi nama mea e wa tātou mua ona whaasala lau ia wailoa i la koa o le fuafua ngā nuenga leo isi tu maisi ala e tata wai ona maua ia i la tau lo whaia le tu lea o mo whala o whasai Malo whaftai tāua tele stasi mo ta aupu sa o fia tala noa amba whasoa i fo ono le langona whaano noa. Ele tūlanga o le itu pāo tina matamai tai ma le a fianga i whala au whasaina. Ele ai lava se reida leo ma se o sa whainga leo ele maua atu iai a le lua e tolu pe e tataua na maua sa tamai tai. O whele mea le wanga i ai ia le tūlanga o le whaalupenga ma le taulangi o tina matamai tai o le pae ma le auri a le mele o vatu nei o le aisa ma le solo muri whatua i foi i le tūlanga foi le whaano noa na i ai telea i le tu pao tane a le mele wa iai ia o le wala vea mai ma i ai ma te neiti la iti ta isfulu lima sfulu fa sfulu odo tau sanga e fia vai aso o tasue a le mau atu i ai os whainga nei lua e pe e fōringa mai e wātul whafonga le tunu ua pe ua whaini whale tali tane fo le tu lou whaasoli tu la whono ma ave i ai ia tamaitai nei pe ao o ina matua pōngi sā le mawhau i le ula ina ma le mimiti ina o nei whala au whasa ina. Lasu tali tununga ia. e moni o mea umana lewa mo va ai atu ia o lewa ia se mai ma we pe fa pese me whaiunga whaari ani mai unga ia i la tauoro ma i tu a inga ngai o inga ese ia whaatino e tu sai o le tula o le o whala o whasaina a le tūlanga e leo te mai tauina e pe o lewa mafua i o na tele le involvo tina mata mai tai o le seleni o le tupi o le tupi ia ua matua i alu whaasolo atua i le whainga o le tūlanga lea o isi ua avea mai la tau e kiliva ima whaakau ia o isi ua whai e whaasu ia inga ia whasu ia inga ia nai te sila fia ale ataua tūlanga o manei a tilas ia ma tangata nei e iei le tangata na o tala noa iei ma lama le iei tūlanga lea i le tūlanga o whawhitauli ia ua mafuai o na iei le environment o tina matamaitai iei le tūlanga fo i le o leo te vai atu e isi tamaitai e whaali ali mai e len tangata o nuu lai ta umai ei mea lai no fo e le ua ta ui leo e ese mea no fo ai o na la wo e se ato wa fo e mumusu e whaitono nuu iei tua nei a wae maua e whasalau na o lole no fo i o ma whai e lole a mi o lea wae le sao ai
ai o le tūlanga ai le tūlanga foi le tā ua o le tala afamasanga le na whai mai. A wha pe maua o i kukongo le whale le maua i whala au whasa inga pe le ai asa mea ngā whaia. E au mai a oi. E tai peila o le sao tina. Na wai e le isa ki ngā kailo i o leo makua wa aia i se leni. A wale tilo le mamalu tamaitai. Tikina ama tamaitai. E mai se ai. O loa lofa i lau tama se fulu lima tau sanga pe se fulu ongo pe se fulu fiku pe fia le alo i whakau. Fa pe le sa mai kupe winga ese ya wenga fsile o fe me mai enge me kele finga wenga ni sa mai le finga fia alanga wa so maliele le mau o se le ni le wala palpalale ya mal sol tu la fono le ku ya le kam kenge ye alu ye fa lo ngai o langa ya le la wa mata ona mata mai le kiling le o le va enga le ya ole sei tu e matamuli ai le ta ofi e fai se tala ile tu wai o tina mata mai tai ona langa fa pe e kaua mai kama o meu o kama ele e loko koa foi e o aso o mafai o lato o langa i mea ia a alua kwa e loka fa pui e loka o ta mai tai e waso ye pe e sa se me kasinga pa ia ai pe ia kama ka al melo ene mama tuale ai au alfa solo a ko sa ilinga la le kupi e o se tulanga o tela ngolanga ui ele ilinga wenga malo le fai Madila e no wa tanga tai o tela ngolanga o wenga malo ele isi tulanga e tato tam fai el mele o tu fatasi man tato malo tam fai e se fa fita uli ne mel tato tunu malo ta ua tele whaftai lau fionga le lava papale fo i le tau longo ai mai se nei mata upu onga mama tau tia i le mea ua tula i mai tātou atunu o sao no le fionga le li pānmia o mai taimi e le mwhai ona toi tula i nao le malo e whatino ia se mea tasi e te tau ona ngā lue whatasi le malo o le pule mamalu o li i mawhai pule whapena fo i le ekalesia awa o lau tala le la whatu nei e le mata utia la lea o le tūlanga o le awhianga o tātou tinama ta mai tai. O ani whanau o tupunga mai suru ngā titi o tangata nei, o tua whawhine mana i tūpāle o tinama ta mai tai. I le awhianga i whala au whasaina, e o mai foi le nāu ngā tūpulanga. E whaale tonu uma o lātou mawhau le awhianga lea, o whēla, o le atua iai, le tapu e ina oni tūpulanga, manuia, saunga le mū, le leima fau, healthier, mō le lumana i lau fionga, lilo mai awa fo le nao na whaatupu manatu i le mea lea. Their reproductive systems will be damaged for life, and whatever life they bring to this world, wa te le ale a fianga o mafau o whanau, mō le lumana. Sa lele la wala sa noanga, o le ma porkalame muli ma fonga mua, o la upuna le na whai atu ia i la tau ia le whai anei le mea nei. La nia whaua e vai atu alfa fonga me Samoa malau sunga le atawa. La nia whau tau o lea wa e whasi o tia le au ngā tupulanga fia o le atu nuu nei. I le tūlanga whai lele, e tūla i mai pea na e sau no, e tūla i mai la tau, ia o le kako ke mga amien tangata malolosi a tama mai e continuinga le kako wa kungu i le leadership o mea uma whapena tai ma mea uma whapena a whai o le unga kupulanga le leo su e kako ai fuala au whasa inga ariki ngā whale kongkong o koi ma whangau le whangau mai o le ala le lumana i o Samoa e whawhele o la le o le mea na lea lai o na tatou le fia le tūlanga lea ma tau ma whai e tape ia e pe e whai mai isi o le kofi au le mawai mako kupe e umangeia i lalo le kupe ngā le e mawangei o le soifua o le asset piko i sili le o ngaka ua i so se atunu o na tangata o na tangata e ta tau o na whapenalo tata watunu mama whau ia ila tau ia whai ala mio le leftau Malo whaftai ia e laua fiole lu bai awa. Te fia papa i le mata upu lea wa ave i nei e tui le epa ia le malo o lo tu mai. Le fionga le li pārbia le minstau, tuper minstau o le steering committee foi, o le poloketi o le tasi le miliona tala lea wa update le 2 miliona tala. Leo sau dola auri. O e ave. Good luck. Ona, o le mata upu lea
o le toe sui e la auli, ma le fionga le li palbia malana kapeneta, o whainga whaavai, e le toe o kometi ai, o na tau ave e se whaipule o le tumalo, pe fasta, pe HRPP, le tofinga, o le tai fono, o le fono whaavai le tumalo. O le asa u tau whaalongolongo atu iai wa, leo whaalongo atu nei le sunga la uli lan whaatalanoanga le sa whaia. O whapea mai, ina ua fsilingia, pe fia la ia sui whaipule na apalai. Ai fia ele i apalai. Ai fia ua taliaina a o ai ele o taliaina. Ai sao no le fionga le panmia. O le asa ngafua o le vai aso fau. O le a whaailo ai, ma whaamalusina suafa uma o la tau nei. O le aso talitonunga i ai. Ile mafuanga na la yona to sui la uli ma se ilo male kau filima e le vaenga ia na pisa fa pea ele au ngale poloketi la tu te le tal tonuina le poloketi e ma I mau le taimi a le la wa vai today wo to tu ma tau fo no to e fa fo I mai le te fono I le fai pule o le tu malo. Malo, le mata upu ta ua yo ni mata upu. Mua. E au no fai atua uia I lo malam lama anga lama na wa uia just tala. Ma lo malam lama anga o tangata Samoa. O Minster, o le au fai policy. O I la tau te fai a whainga whaavai. Ministries. Minster, o I la tau te fai a ia policies. E fua la lea, I la tau tilo. Tilo ia ile tūlanga foi lele wa le fetau I matala whianga I mea ia te tupu mai ma o ni whaafita uli e mafua e te tau waila ona toi te uteu le policy lea le whainga whaavai lea tau an te o te iloa uia nei a taua nei te ua whaase se silo manatua langa wa usa ufona whaavai o te malama lelei I le whaafita uli te malama lelei so a whai wa sui el malo la e sui lunga o le tilo I mea na te tupu sui lunga tilo I mea na tutupu. A whaiolana tutupu ni mea wa whaale au ngā aile le se leni na avatu ua le talawhia ngā iai lona whao ngā ina ma mea whapena e mafua ta inga lea e whai mai ei o leo mafua I loa na whai ele maa le suinga lea wa te tau na whai ai sea e lea wa kuarka kou kupe alu lea o ngā mawhakau ngā isi ioi o le afu o le tātou atunu atoa e leo se tupe ia wa le fai mai ia wa kukula I mai lo le fast a fai o lai tilo ia le fionga le nipale mia ma le steering committee I le telo le mau whaafita uli na avatu o fono whaavae ia sa iai I le paia inga talu ai ia wata taula na fai se swinga e kako ke o ia la whapenei e wha mau ai la le poroketi wa lau tala le na fai atu talua na mata poroketi nei sa fai tala mai I tangata fai mai e mai maule kai mia le au ngam le mea ai o le mea na yelo loto sa o tu maua e au ngā le mea lea e au ngā fa whenga au ngā ka ngofi e whai ka ngofi wha au ngā ma whai I au ngā o e au ngā ai o ka kou a whai langa e ka ngoe wha au ngā e ka ngoe wha au ngā a koe wha au ngā ia o e lava ia e le wha au ngā mo tangata o le tumalo o le sila polo ke kioki lana ngā o le mea lana leo te whai ato ia uia e le ai ma se upu ka ilo ia o ko I tangata ia fai mai nei mai mau ke minga poro ke kia ma ka ke le ngal ma ko ku mano awa o telo sao fa talo doi dai le fionga le pal bia ba o fa manatu pe ia le mata upu lea o fai pule o le tumalo na sao mai I le mautafono o le palemene ta wala mai I le whaatutuanga na mai tangata o le tumalo o lo utou tiute o le mautafono ma le palemene I tia whau. O le fono whaavai, whaamalu oe le whaipule. Ai tu ule awanoa I tangata o le tūbalo ma le fono whaavai, la tau te palu ai le mea le I, ma longo o le whaipule, I te tonu o le mautafono ma le palemene. Awa o le mea na tupu, lea lava na whaia e la auli ma le nganga mama, I le taimi le nā ma le lato committee, steering committee, a e whaipule o oe fo I e le whaatutuanga. E a vea I oe ma tei fono. Al whala velave. E tina na tei fono. E ui o a ma whi ei ma whaaleanga. Ma tau ma whai lava e discredit le a fo I le poloketi.
Le la wo o mai nei, e tele le sona ta ua sa te tau na tātou wa wida mai ai le teimile nā. Le la o tātou wo o mai le pae inga lona sfuru ma le valu, o le pae inga lona lua lava le fast. Le la o te tau i loa na whaia, le la o whaalonga mai nei. Wa update, wa upgrade i lunga le 2 miliona. To e sau ma le swinga o le whainga whawai, ave ese lo o tau ia, fai pule ia sa masani o na utou i o ma utou whaaleanga, fai mai e le au ngā le poloketi. Wa nei la. La le me wala i o na utou, peo la vasilina, la le me wala i o na utou tangi, a lao e toi oe, o mai e tofi ia. Le la foi wa vatu ia i male criteria o au lape nei, apalai. Ia e talusanga, e le toi manatu e o kometi, le tu i natu, o le te fono ia toi o le fono whawai pe a fai, e veo me fai pule. Le si vaenga ta ua lilo mai ava. A fai o tali le tutongi o le se lau lua sefulu afe o le tofi o le fai pule i tutonu o le palemene. Ma le ono sefulu le valu sefulu afe o le tutongi o le teitei fono o le fono whaavai. O te matua i o uofo i stangata ua mana o tele. Ma mana tu whaapito e ai o le tu o le tutongi o le palemene to sauto e ai tupe o le tu malo o le fono whaavai. Lea le tali tonunga le namea. Olo wino ya yo te awa wi tu langa foi leli. Le te sauna mai ai. Tu mai tu malo le fono fa vai fa tautaia. Nga ile le fai pule. Wa kele kofi. Langa no vai foi ya wi ya le ma to foi tu malo. Fai mai la ya se singa committee fa parliament. Ia fa no ina ma to foi pule alu ya vai lai to filana le to fai atu ai. E tele to finga nga ia sui fai pule. E tu mai le avanoa. O i e te tau na matua ilo makoi manga ia le longa le pe fai. E sa o le na fai. Ilo ia a fai o leva ai aku o i le nga oki e le polo ke ki lea o le mele i investigations ale steering committee. Ele ka kaula o fesa me o ki polo ke ki fa mai koi ave pe ia o e kai fongo mai le ali le nga oki e polo ke ki karuai. Ele fe tau na mea. Ioi. E te tau le malo na fai se fai nga ina ia le lei langa polo ke ki rea ia fa nga le lei le tupi ele ole ala ele na le tatu te mana na o ai ia tu la i mantatu polo ke ai ole tu langa foi le pe ona ta ua ile mana na o pea e fai pule to sa o tai fono ia ole o fai aku sa o langa wa nga lu le fon fa vai ai mai se la le o fa mai le tongi ia ele o pu fa nga le fai si vai nga fa mai ai ngula le sua koe ai male angola va fela io e tanga va ai tonu ole tu malo awa afai e te saula o el telefono ele ai so background for account ele ai so administration background ele ai so background tau tu la fono ya la fa ya ai ka fa pe ngai ko kongo le ku malo fa nga mai alo matama fa nauna e fa tupu ai tia e fai e tato poloketi ola unga kilo ye poloketi ala ngai le mafai sa ule ola ngai e ele tu langa foi lea sabe conflict of interest ioi ele tu langa foi lele e ka ke ngofo ai olo ole ma malu sa fa inga lea nga fai mai ko inga ko ma mai lo manga ko le se fai ole ia nga ka ngofo ala ye lo kai kala ye lo kala ngonga lo kaloko ele tawil mele e tawon fai se fai I hope ele le fainga ka ko steering committee there ina ia mafai ona fa pena ona le fatulanganga awone to ye me le fa mai nga mai ya mako polo ke me ya len kukupu me nga mai an mako polo ke ki o alva nga le faila ko fa ka nga mai ya lo le lua fe foi ore ko fala ko o ale mako kilo mako ye ai man ia me na le to fa tu ai e ta tau na ia se tangata e fesiri nia mea umana ia sa o maami o tonu ia umange le paia inga ngi alawa ia mea makua makila mai anga fai polo ke kira ma dia lava ia awa au te fai atu lava wia au te lango ina le polo keti pe ale lei o na fatu langa maustai i ka iala wa umo na fata oto mai awa o le manatu le iei e tu le epa malelai tu vai o le HRPP o lo la tu te lava i whainga whaavai.
Le foi la o sui la uli fa vai la le mea la yo no to popo e ma to pe fai to te le lango ina pro ke ma le si me ta ua le la o fionga lilo mai ava. E te tau o na fa manatu i le atunu. O tupe nei, e leo ni tupe na watu i le whainga malo o iai tutonu. E le i wha pia whao ni tupe na o la uli ma le fast, no mai se mea. O tupe nei, o le asa monga ma le sa ilinga malo a le fast. Le la wau mai, ma ua wha ingoa, ma ua sui le ingoa, o le tupe a le atunu. Awa, ele se mea ala, yo no tau matua tō mai ma whaalili i ma whiita, ma whai mai, au mai tupe, au ana tō whisiringia i le amatanga, o whea la oe au mai ei tupe. Whea la oe, a matua whaate ia le tō whaatule, e pa male HRPP, ina ua wawai atu, oka le mata. Ia, le tā ua le nā, ai, tata lia le asonga fua le a lau ato ile lisi le fionga le li palmia po o le vaenga fo o le minsta o lo vai le polo keti le ta sa vali mai le mata upula e a fia ile tato ngaluenga le so upu o le office o le palmia the press secretary o le palmia le tofa ya nai le ale tulanga wo iai ai wa tate li talanoa ma faasoa i le mata upulea. O fea na sasi ba iai le valea. Le mata upulea na laio na anginga i lunga. Mai o se mata upu na matua faa masia si ai le malo ele ma fai le tato alo le mele na. Ioi, sa faa masia si ai le malo. It was an embarrassing moment for the government of the day, especially from a press secretary's point of view and the rest of the world. Le mata, pe o se mea na whawhau, pe o se sasi moi, pe o se mea ua ele mafo whawina. Ai o tangata with 20 years experience within this field, o te matua i uofo pe ana whapea o ia sina te mai a vanoa. E maua i se sasi le valea. Lau fionga ia, lilo mai ama. O te leiloa po le ale le mea na se. Te leiloa pe whawhea na se. O le winga, o le saona o tala. O te leiloa pe whawhea na se. Ai, ila u iloa wha le tusi tala le atawa. I le tūlanga fo i lea o le whawhita uli, ma le whaamatanga inga i o le malo, mafua ila na wha i unga. Ya awafoi o run mai a fai o le decision le na ia ale pisasi le na run mo mai le forma i mo ai ko sa le run longa lua wa sa le tamaita i le wa tula i ma CEO fika i fola e la usunga le atawa ma le tata au mai mo fa fonga o ai ta vale ai i le tule o le malo awa fa pe wale sa o la lato decision le awa i loa i le whai unga sa tatawa na avel whai unga man recommendation al pisasi pe tai wa whai el malola na ia whai unga but i lau lava i loa i le kapeneta ma e pule a le kapengeka ia i langa whai unga ioi o le recommendation o le whautuanga e mai el pisasi e whai a le kapeneta na whai unga na mai la ia lea ai o le tūlanga e foi le pe e mati le tila i le matanga o le mea lea wa i loa ai le lape wa lape le whai unga lea ona o le whaale tonu male whaatamala i le so upu. Le tūlanga tonu ale nā, wa uilo ai, ua whai ai le whai unga ale malo, ai sea, le wali ali aku i le kapengeka. Oi, ia, ele kaunga ngā kalange le atawa. Le wali ali, oi, so le whai e kapengeka malako whai unga. Ola e anga wa alele ia le wongofo mai la oi e ke leo le whawhikau li le wakupu mai. Ona wai ona le sasi mai i official so up ma wata tau tala fia ngai ai fo i le malo ona fai ala na fai unga me langa le ke fia poi o ma pa le loa po la fia na i le sasi le wa fai ngo fia fai la ngo foi con o ia le so upule for no cabinet o le final decision e pasi mai e release a cloenga ia le lo po fen me wa sa wa itu ye lua po le ar tu langa i afai ya no winga ma wa investigation ai o le tu langa tono na wa fe mai
o te tilo atu le pe fa se ai si fa mai se vai e sa kanga ave e puler ka penge ka langa fai unga ale me la wa fai unga le wa suspendai ona langa isa le le wa makila kila lalangi ma fa pe lo tangata o ka se le ami o kongo ka penge ka mal fai unga la ko fai unga kalu ai le se le a tupu i pero fa le fai ngali malu I fale e malu fo I fafo Monia. o mea e fai ka penge ka ia I lona malu sianga e tau na malu pui ai Malo whaftai tā utele mai e au ngā le whawhonga mai o le tātou a sosio le au tu stala ma le au whasala lau e au fia ai ma o tau o lo ngā lulua I te tonu o le malo. I le sotanga leo le ofisa o le palemia, le press secretary, whatasi e ma le media o le malo. Le anga tā utele, mai o tuai ngā sasi ia lau whionga lilo mai awa. E leo se sasi e mawhai o na whapea ai, ma lie ua iei le sasi, ma toi whapea, suspend ai toi fo I mai la ngā ruenga. E ei lo tala tununga, e ei sotanga, e ei fo I le lofa atu I le uso. Ioe, wa loa tau sanga o mafuta ma masani, ai o te tali tonu, e te tau o na whai, e leo se tu ai ngā sasi lea, e ai le me ta o se loto fa manga lu ma toi fa fo mai wa o te fai atu I le tali ye mai le tu le la tu le epa pe a toi fa fo I mai I ona nai e toi fai se si me tu tonu o le ofisa lea io ma o lo tal tonu na fai le me am yo tonu toi fono le le fatu o ma lepe o le kapineta ma le fai nga malo fa mamulu Ioe, sa ili se tasi e sau e toi tui matangi olo e whaatontonu le ngā ruenga lea, ma ia whaia ma le wha maoni. Ina I aua ina I whaari tū au, ma whaalongolongo ina mata upu e tū leia tua I seisi vaenga wha upu whai. Lua, o mea umai final, the final say comes from the cabinet. Sa te tau na no whaatali I le cabinet malana whai unga. Aua nei whaalongolongo I le mea tū lei mai ai, le recommendation ale pisasi bal fa lo I la ofionga le lo baiava pe afai te bal malama le bele te vatu ya monia au le atawa ai tatou talia o lo ia le final say you me uma yela be ana utawa say this is one of the most serious decision of fire cabinet this is one of so many decisions now fa kwelenga pa wale fa ko po I fa nga malo le no e fai se fai nga malonga fai al mele le o ke fai kwai ai vai oko e omi fangi ale ale ai kong yor kapengeka ioi o le al decision e pule el palmia malang kapengeka le e fai nga mai la e faf e ka ko kikiro ki ai fai o la ko ke manga kusa e ka mai le e ama le upule le la fai ko le fa pe o se e la sanga te valen fai le tua Yai, e fa nga uma ka ko. E yai fa me o ke kilo yai ile decision making ale fa nga malofo. E ata mai ila utitilo. Le tulanga fa le so ta inga. Le so ta inga le atawa. Sa o ya kamai ai fa ke kuanga I ole mingska, ele fia usika il mingska. Ioi, e afai mai fa kongunga le ele fia usika I ole mingska. Na yai mena na tupu fa nga malo le uma tu nei. Fi we kama fai ama ko interview kali ya siva nga sai fi we fai ya ko pe fa kala kuma ya pe ese ale ya le ala tiro fa langa move fa fenka ko develop fa fenka ko nga iluma pe fai la le to inga menia so sa ili mai ka ko kele lo fo le wing o me la ba lo fai decision making ale cabinet al pale mi mana cabinet ai lo una manat o fa fita uli watupu matwa matanga ila titilo aisa wailo mai el decision making ale cabinet so ol melanga wa move lo le palmia e fai unga ni mela malo vaftai ta ua tele mai au te vi ia le fionga le palmia le no fo ia tu la I balol fa lo lave o tauloa o na minoi ia e fatino se fai unga e fai ai fanga solo ia le su ngai pe ona ia Tata le no le vai nga muli ale le o matu le press secretary to o le wa o mai nei le fai unga e tolu options sai ai. Ile 10 miliona le na tu nei ave avatu e New Zealand ile malo Samoa e fa soa mole I tu malo sa fata masi o le option mo
ave sa o le tupe I o ia safata. Option lona lua. Ia iai se konsale, ia iso na balama anga I le mta upulea. E awa malu manongi o lipoti mo tulang whapena o consultation. Ia, o na whaiila ia leo le tuftufanga. Ai lole lei, e tele tupe alu le konsale lea. Ma le option lon tolu. Lea ua whaalongu tunei, ua whaao ngā ele malo. E tuu le tupe, se 10 miliona I le lima ma le tino le malo, lātou te whaasoa soa I nātu I le itu malo masi umu, ai maise, elena o I lātou lea awhia. O le winga lau tala, o te matua whaafetaia le tō whaa le malo, e tāo fi mamau I le tupe lea. Ma whaia whaa le lei le tūlanga, lātou te lufi ai, le tupe I le tūlanga le lei ma le wha maoni, a wā ale le lei o na whai pēr na whape tu U le tu malo ma le whai pule, ia ma se lātou komiti, e ai le taimi e pisa ai ma misa ma si taua ia tangato le tu malo, pe a whai e le lei o na whasoa. Ma le ngang whalora, le haso tali tununga I le lea fo I tala toe tuli loa ma se taunu unga o iai. Ia, o le tūlanga lawa ia li a taua o le tūlanga tāua. Ia iloa o aiolo o pito I sili au na mawhatia I le mele tuputua. E lona tolu. O le le whainga o le fisosoani na au mai ai. O ai tonu e pa u I ai le fisosoani. Whai o lena au mai mo le tūmalo atua. Ia ai, o lo langona, o le watala whea ngai le mele wa whai le malo. Whasoso atu le tatou malo le tūlanga o le tupi. Ina ia mawhai. O na sa o le lei le whasoso a ina. E le whaku se whakawanga wale le kumalo e le lo whasoso le kupe le ai. Ia sa o le lei. Le anga tatou. E ulo le kupe isi. Wau a mea a korking o le uma o le kupe. Ia, ona ititi ai lola ia lola tangata na upito I mawhatia le mele taipe o la tau ia la tau whaltani malo ma beach resorts I lunga o le vaenga tonu lea. Ia, ai watele ai la tau. E la ititi asa mawhatianga ono iai mea lalanga e maanga ia. E kule malo, langa lai survey uma le malo a inga uma. Mai la tau plisi nisi na afia ma mea uma ina ia mawhai. Ona whasoa le lei e tala whia ngai. Wakuloa whai ia wau. Makako masangi. Wai sila whia le a taua whasoa anu. Iei. Wai sila whia. Mai lo se 10 milionga le awha mai. 5 milionga oi 5 afe se 10 oi milionga ia le sa orngu. Awha ia kolu sa orngu. Se kai sfulu oi kai le wai selfia tai miliona ia ila to ia ko sala yo mai kanga kalema ko mafakia la ngofon ngo fa mai e fia fa mai e kai fasuka la ma ko mai la oi le la winga na la sala la ngal fa so to ina fa so le mamalu mal mawalunga matulanga a le fa so al malo lai au mai le malongi sila kilo ile fa fitauli o ai e ngua le mea lea e o a il whaavavau o ingu le mea lea. O ai, ka kongu ai e mawhakia le ngofo I. E la ko ke maanga wa inga le kiso lea ia so uma. E ta taula, I le malu, o na survey le mea na, ma maua mai le tūlanga o le tala o le lipotina. O na fuala e o le se le ni ave tangata ia. Ina la tau ngā nuenga e whale a whai o le ai, sau pea le mea lea mako ai lungan makawhanga ne wako ika ko kurisi o le mea ngale ainga le kilingi maka mawhai kilingi aso uma so e ta taula o na palasi le lei le tupe I le tangata o le matua I mawhatia e wal whai whasoa langa mo masangi whasoa anu mo masangi whasoa a fioanga a kufangi se Afrika la mai lua salau le fionga iai lua salau ai mai ia lau sfurka la le o le ke ngofo mai e o mai ka ika was sfurka la ioi me la na lea o te whai atu ai. Tu ule malo na mana ia lea. E awa ia i malei tu malo e le whape awe ese tato malo tu langa lea. Malo whaftai ta ua tele langa nao na ou toe pipi I tau le mau ma wha o popo I le tātala doanga ma le whaasola. E ala na whai atu te lango ina le ta ua tele o le whaonga o le option mulmuli lea e whaasoa I le malo. Ina ia manino ma malama le leile atu nuu atoa. Ala whātai I le mea tau iai
ia le sua o le tai se ia o ile ali tai foreshore and seabed o mea uma ia o mea tō tino le malo. Ioe, so se po le ala se mea tu lai mai, e mo yo o le tausi mea ai ia nuu mafio anga mai tu malo i le talawhatai i le tali o li o le atunu uatoa. Ai ia malama mamanino le lei o mea patino ia tō tino le malo. Lea o lo whao ngā e nuu mafio anga, le ngātai fale, o lo mwhai o na maua ai le soifua lau le lei. Ia, le livelihood le na, awa ao nei na whaaleanga ina se vaenga o le ngātai fale. O ai e whaia le malo. Ma o le tā ua la le na ina ia, malama lama le le, ia le tātou o tenu. Ai maise ia le mamalu o le tu malo lo a fia. Ia sa tunu mafono, whapena fo i le tu malo si umo. Awa, o te whātu nei lilo mai awa. Leanga o le au e le toa, o le au e tafi, mai e whapena o nā awhia umalawa e le ngata i le whale mata autu sa wai ngā Gagaifo se i o mai le atu le whanga. E o mai lava i sa whata, si umu sa whata se i o atu fōi e le i tū malo o whale a lili. Ma pautas, e le mawhaila o na le a awhia uma i e i tū malo nā tala whatai. Whatu i fōi ma le whaalalu. Ai, o le mea le o te tau whatu ai nei lango, le komeni le wha mai, o tupe le na whaanga nei i le tātou poloketi, o tupe tangata totongi la whonga, le lau whai atu. E le tai isi ha 5 tausanga, o na maua se miliona se tasi pe lua, pe a ao la whonga le atu nuu a tō ma tangata whai ngā luenga. Ise tausanga pe lua tausanga. O le tele o le tupe lea, o tupe na samo masa ili ai ele whainga malo la uli mawhia me ina ua tūlai mai. O na tātau lunga le silmulmuli lea i lau a whionga li lumai awa. O le toa ngā mea le tasi le tupu nei le 10 miliona lea. Mo le i tu malo o safata. Ma le 5 miliona lea ua ofo ina mai ele malo Australia mo le laka pi Samoa. A le vevesi ai nei, tasi le tala e lau whaalongo atu le whionga le li panemia. E saini le malo, matua tu le malo iai pe a sui le pulenga o le lakapia Samoa e le o le leio na whanga ma whaata moe le lakapia Samoa. Lo knowing I sali wefa e le o atu iai se 5 miliona se i whaatu lai se abanoa e iai le role ale malo so ina 5 miliona la kapi so tatunga ai o se te o tau na sui ia tau ia lo tatunga tau na sui ia le pulenga ato la kapi mai te fono se yo i lato uma au ofisa lo ia ya ma kwa i ka kuira e pa pe akele ku kala i le melni ai ole mole o wi o tilo wi ali le atawa ili anga e luma male ati na e manui o tata watunu malilo i so sei tu tilo le tuna a positive le kilo ka ko le tuna ona mafai ai le o ele ngofo ma le fia kausanga ona e fa pe ai fu wala vale awalu ai o mai nisi tangata lato te tau mawhaia pe le tatou la kapi pe anga ia iluma pe ia lua a whai o le au mai le tupele ia e te tau foi o lai malama le ia tatou palemia mai man tatou atunu uma foi ia i la tau na iai tatou palemene me uma whapena o accountable le whaonga inga o tupe tatou la kapi Samoa o accountable ole tulanga mo muane na iso se fala tonga uma ioi ole le na faunga o au mai se talai ile atunu e tilo mai lo ai fa per faunga ina ole le na tongi tato players tato te lo ai o tato o e sa ili mai ia players pito i tonga ta ai avea mame le tato au le coach le lei ai matua mana ia tatou au o yen tulanga fa pena o mea o mana sa vali ai a faila o lewa wa mata batu le manatu le fionga le pandemia ia o se le lei o tatou tunu ulo o se tatou se mai faskepu mua kaula mai le faskepu e lua ina ia mafai ona tatou au sia le po langi makako malo mai e se kai ona ole tulanga na le olo tuli mata ia develop le kako lakapi ia se swinga
ele mawal mele alwa kwa la ka malo ang ya ba ko vai ang ya wa le ai masese ko fia makamaka wanga ol fe kai lol me o ye me la na le te fai tu ai ya wai ma fa lo le i positive le ma fa ma fa tu langa ina ia le leila ti na e le tu e o le ta longa mal la kapi ya was ta ona fa swing tu langa le le ata ele pulenga ma lo va te tele lava ala se wi falua ia lo tava ai le dei a uli tel tolu foi o le ua tala feunga le lei ma le Gagaifo Faiva ai mai se foi ia lau ngā luenga le lei aso ia mawha au ngase foi o no le tūlanga o le tau fia fai te tala pea ai se i wha longo ma sa usi ia le tāpua inga le atunu ai momori atu le nganga whaftai lau fionga le luma yawa tau ia i ne anga le lei le atua i le toi foi atu mo le maduia i mauta malawa i le afia finei ina ua Gagaifo o Faiva ia ai o le a wha ua watu le ngā luenga se ia pa ia le tu lai ono i le afia finei manuia o Faiva ta feilo i pea i le lumanai ia maua fo i lo saunga le mu ia malo fatu ia nanai ma le ai ngali ia manuia ia malo longa le afia finei ia ba tai tele la sunga le ia taua ia i le tu sai fo le tato po karameli ni aso ia fa pe foi mai mo mai se tata o tunu fa malulu atu foi pe fa ye ele tau ma fe tau i malo fina ngalo ia ni mata upu foi wa mata tal no ia ma le sunga ia ni atawa ia et tau lava ona tato sa ili ia le lei ia ma fa alia foi le fina ngalo i tu langa uma o ia mata upu me o tupu le tono se tata o tunu wa ia tata nunga fa manuia le atua ia te utou ia fa pena foi ona fa mania ina te sa ne por kalame fa manuela li por kalame sa vea mala na tiu te fa au ia ai tato feilo i pele lo fa maleanga le le tua mai la uia pitola au i nei le atawa manuia tele la fiafi to fa se fua alo fa tele atu fa soi fua ia le na tawa lunga tuai le talnoanga foi male to fa fine le fionga ia lilo bayava moina vai ia tu sai foi mo meo lo o tala o tuli loa lava po o feo ua tau iai le tau nu unga o lea tala ma lea vaenga ma lea mata upu o le fia fsiringia ia le fionga ia lilu mai ava i mata upu tau whamsinonga ona o lo ta oto pea ele ia ia ngā lue ngā whamsinonga o soli ngā tula whono whamsinonga fo i o whanua ma suafa ia ma whamsinonga fo i ia awa le tūlanga o tangi tau le panota ia a opo a fea foi o le a nga i ai e wha manino mai e le komisina o whainga panota ia se whai unga o le a nga i ai ma le aso o le a whatino ai mea nei o whainga panota la hiti. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Ua whaeloa mai alo official ti nei mu ma whaalavalave te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi lei tu lasu i ti nei mu mai le se fulurua nga i le tasi le a wauli o le a sofarai le a so iwo Januari ona o le atu langa o le a wa a i le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni vala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ei ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taubafa ia awale tu lafo ia mana tua a fai e tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le tu lau o le Fire and Emergency.nz moni whaamtalanga e tu sai manei fuafuanga. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whana witi o tuipui le COVID-19 mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu ala au telefoni 255-25 mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga o fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald a manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ta lofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa. Le Radio Samoa. na tau malunga atu ai foi ia male taladoanga male fionga ia lilo mai ava mai na vai o le sui o le Radio Samoa ia pia ia le taua le na
o le whaafafonga o le atunu I tala tuli loa ma whai unga fo I o meolo whai e Samoa ia mai se fo o aso fi o le kiusanga fo ia le ia ni tala wha le tonu e o so ai tu le fe na o tala lava o le fi ia le ini tūlanga ngātia fo le tala o le tau ia mai se fo ni manua a matautia sa tutupu mai ia ela matia ai le soifua ngā le au ingu pia vale a la mara u avka vale rengi le isengi la sa kula mai o a o le tūlanga tau o le na o le saunga le mu o le atunu uma le tumu o no foanga ese ia la fo la bo amato na toe ve vesi ile su e le vale le tangata la tau ia sawai ai ba se fo yo le tibile o bai foi ba mai la tout e ti e bai le vale le ala buli bai tua le uta fo ia le tangata la tau ia le o mafuta mai le fionga ya salama tua come lauano ia o la malo nai vai su umalava ia so fa penei o le fa tafiti o ngā wenga le tunu o se tabali I o le nau o tau sila fia o tala fo I lona anga va a malona sila fia I le tele o mata upu faa o uta fe avea I le vao Samoa ma isi ma lo le lalolangi ia pe lava o New Zealand ma Australia le tele na la uma ia tātou containers o fa moli o loa ma fa le leanga le tunu ma le nganga fa lalo la o fionga sa la fatalo fatu fa muduia tu fo le Christmas o sola ia mai se le tausang fo o le lava e fo le tausang fo ba lo fo I o tute mo Faiva sa fenga iai le nei aso ia ai fio mai I le polo kalame nga I fo Faiva ma le atou o se vea se yuli I le nei fo ia stofi talo fo lava ia patalo fatu le nganga fa lalo le atou le sa vai ane o tu taulangi fia malu ya Samoa malol folau malol tawata ile nei aso ia fatalo fatu fo ile pa ia maulunga o Samoa o lo mo meta po kalameranga I fo Faiva le nei fiafi ile malu fatala lei fa le atunu ia ma Samoa tafa fia lalangi ia ma New Zealand nei a warm greetings to all our viewers of Radio Samoa nganga I fo Faiva especially our viewers from the UK, America, Australia, New Zealand, and Samoa. Happy New Year, Savia. Malo, favitai. Yeah, but to follow the Yavano, it's a fatalo for Bantua at the same time as we are speaking and talking on Radio Samoa here in Auckland. It is also broadcast live stream on Radio FM 100.6 in Samoa right at this time simultaneously, Mr. Salah. What a coverage, what an amazing coverage and technology. Lewa ye yasone ma fai ona tafa so fai funta so swani le malu le tunu o lo tam fai mai la to me fa moli e mai either in New Zealand nei e po sisi foi fia Australia po America foi ia wale ta po kala me fiafi sabe alo fatai fa boy o tele I fa vevesia ia lo la lo langi ina wa mata le ta po kala me le lava yaso ale o te va vai tu foi e to tele lava wa esiliele se fulu afe mon tupu fulu mafe ele ngata on Facebook but also on YouTube channel ia tangata na respond mai ma la tu o boy foi le fa malo mal fa aftai ele ta por kalambe pe o se tulanga lea e fisoso ani ai e fa manatu ma o ina se le sona ta ua I mea nei ole a veo fa momori lungo va o va lele o tupe o lo o a fi ai awa ole si me bombole o te fi tal noe e te tau le si le fi ele tunu so stay me fa e ai lau fa momori po le pusa po le container po le lava se fa momori e te tongi le tupe tu uai ia le no fanga ma le tunu ule nei a tau nu ufoi ia e loa e iai fo le tupe e te tongi e avea I tua entry permit and exit permit of your cargo wherever the destination is and will be sala ia sa olele sa noanga ia fa tai fo ta po kala me wo to telefone malu le tunu o bala mai ia sama faina so swani awala to me fa moli ai le filto sama fo
le lava le positive feedback ia ar taimi foi le sosoani le malu tunu e le foi fai ona kaufotua ma no fota pena la to ai ngai Samoa lo la foi mai me fa moli ai me se foi me tau me ai is fata tai inga koko ke sainga ia na fa solo mai lola ia me tau lima ia o le so sa ma fa so ma le si fai pismisi Samoa e fie export mai la ko air freight ia se taimi foi uma na fa so ia ima ta pena me tau pepa documentation ia ma tatum tanga luenga Samoa e tau ona ui ai awale mo wa documentation let sau no mai ai sabe malo a o fanga solo pele ta tala noa ma le ta fa so mo le sila fia le tulu ia mlau o fiong fo sala o mfai ona awina tu le dei pol kalame o le atau o sevea ma le ta doa ai ma le Gagaifo Faiva e mai se foi o le ta fa tala noa ngai le so ona o le lango mai a le whalemai o to'otonga whaapitoa Pacific Specialist Healthcare Hospital in Nandi and Suva in Fiji. Whafta iatu ia Parvis Kuma le li whatonu o ia mauta ngasi whaapitoa ia whapena fo i le fionga ia atoa mafua i upolu tai a kui te vai le lolofa meole. Ono masina ua whaatupe mai ai ele whalemai lea mai fiti i Suva Manandi. Ia le tā whaatala noanga le nipa le nganga whaaloalo a sala. Ai tātala noa la wa o le teimi le nei. O lea lava e ngā solo mai tangata na ua mai a so fia ma so malolo. A la fo i o mai le au whai pisinise ma mai ia me o kanga koko. Au mai e fo i nai pusakalo ia po ni tangatalo. O lea lau whaasoa ia i la tau nei i le teimi e tau nuu ai. A o lae a toa le lei mai ia documenting o documents o melela mai Samoa. Atai savea so o le to tele lava o le malu la tunu le wa amata ona le la check in o mai e malanga mai to fo i mai fenga malanga puta fauma ia e setia tula atua wa mafa pauma so wale mafai ona check in ia la tua exceed le lusu tolu kilo pe le fast food kilo ona fautuolo la le check-in sta ave fa cargo o le pesidi la le tele na ele o mamalama le to tele le malu le tunu fa affair ona na fa avanoa le awala e mai fa cargo ona lato uia tula i le official Samoa Airways po le New Zealand i faleulu ta pena na mos fata ta inga lato fustoma ona fai loina pepa ma fai le faasu fai male issue male phyto certificate awale le tonga lea ona malanga mai le malu le tunu o ele o ngali ia ona fai lo le proper authorities e kidia mai tua ia le o mana issue lo airway bill le o issue malo lo phyto certificate ia malo packing declaration se fio mai lo eso ese agent po se customs broker e ma fai ona clear mai tua so o le si foi la vai ngol au fai pisinisi wa to tele foi la o masani ile process of exports ia fai ese uma ia inga ese uma requirements o loa ese le requirements o le handicrafts le ia tato ula fala ia o le titi fulumoa ia o keke sainga o le tanoa ava o le polkititi o le pate kilikiti ese uma ia inga ma documentation mana o mia ai le I la forma se pusa fa moli po se export a se fai pisinisi ta ua lava no tau a fiu ati o tatu export authority e ma fai ona mo ese si te sosoani ia po nisi foi o mtanga luenga le Ministry of Agriculture and Fisheries a o tatu tanga luenga lava ia e fa ululua ia na luenga nei e ma fai ona mo e la tau foi le fau tuanga sao awa it's a government to government discussion a o lola te me issue ia pepa ia fai lona process i New Zealand po Australia man tō foi la savea ese foi le fas pepa mo le atunu ese le pepa mo tutuila ese foi le pepa mo Australia ese foi le pepa mo New Zealand malo ta ua tele le whafonga mai ele awa uli nei fo yo na ua tatia tu ilunga I na o le ata o le fionga au le leo sala ia ai mase fo I lana
lana tuatusi o le imeli lena se I toi whaaleo I fo lau tuatusi o le imeli sala. Yeah, ole info ole info at larsier.org ole LARSEAIR.org. Ia pemfena la tu so I mai ia da fionga le ata ole sa. Ia more referrals if ngo fie for na. Ole tua inga pisinisi nei ma feutanga inga nei I le anga o le fe avea I ma le fe pasia I o meo wha momoli mauta I vao malo. It's all about deep connection and communication and building relationships ma tangata ia ngā lulua I le industry. Le asa utaltanunga le mele utalno ia. No fionga ole isel taua ole network male building a relationship. Ele ngata I le private sector, ale government sector. Government to governments from Pacific to other nations. Mosfateta inga New Zealand, ma Samoa. Ola we experience looked from atala tuai ona sa o ngalue le New Zealand Customs. Yeah, o ngalue for the MPI. Yeah, for lo AP accreditation. Yo tamal malam boy for sina tamai mal malam ma foi awale process mal fa foi no nai oloa amai itato atunu. So ese foi le taua o le va felwa I tau sifa le mole New Zealand I Samoa ma Samoa New Zealand. Te lo le tato official and Malta Samoa lo o fio ia le fionga ba tutui a Pete Meredith la tato trade commissioner. Foi nisi malama anga ma nisi foi te soswani. E we mai tato Malta Samoa. I learned that. Yeah. It's very important. I can't emphasize the importance that you've touched on, Savia. For those of you who are wanting to send or export cocoa, aba, kekesenga, reach out to the Ministry of Agriculture and Fisheries or the Trade or the Export Authority or contact Savia or myself. We'll be happy to facilitate, coordinate it for you. And then we could also assist when it arrives here in New Zealand. So I'm only speaking on behalf of Samoa to New Zealand, but it tusalava ia male biosecurity quarantine Australia. Malo, a fai o lela ala fo atu le ta'avale nei ia e mai se fo se container po anisi o loa ile shipping company le ia nei e te tau le ile lātou agent e lātou te kilia ina le custom clearance ma whaatino le mea nai I Samoa o le a le whautuanga pe a umana whaati te e lo lauta e le company lea la uta mai I nei New Zealand wa watu pepa ia te oe o le a loa lesi step ue tau na whai e le siaki ina pa ua ato toa le ia ia pepa ia. Yeah, mos fateta inga fa piosta vale. Yeah, your physical inspection e mai tau le mea to tino lo ta vale o lo sa. Once lo le ave le shipping company mos fateta inga o pifala pifel. Yeah, ona avatula ia te oe pepa o le vaa o le bill of lading. Yeah, malau packing declaration. Yeah, me umalava it consists o mahoina faile customs export entry e prove ai wa mafai ona GST exempt le exporter to Samoa as a personal effect o oela le exporter o oele le ainga le onga ia vavento fafso ia le agent Samoa ia male revenue customs ia wa e tau foina ile customs broker Samoa e fa foina le process le e ina nei te ufa pe tangata e tau ngofie pe free e ale cost me uma and ave ele upule fa pe se fel masani yes and no I ata to all to la fono ia te o uma paper documentation so I tau no sa mo pe bala awilo ainga le sa mo ia ye fo sila to malma anga ale fa so ta ilo le agency sa mo ma famatala o a osione e la ta valele au mai lalo le container number there lalo le va le ai mo number 2 e we mai e tau no mai le so le fa mal mole o le au wale kili mai tu ona mafailo la ia ona
ona fautu atu le shipping agent le Samoa po le customs agent. Le si la sanga step le la fai mo ui. Ia mawhai na kili mai tua lau ta avan. Malo, ta ua tele, e whaftai o lai whafonga fo I le tunu u ina ia, manino le lei ma mana malama, I mea o lo o a fia, e mai se foi. La le ta ua o le iai o se tātou, ese mai I le trade commissioner, ia a o le iai fo o se tino lava la tau ia o le Samoa Export Authority I New Zealand ei, ia whatasi ai ma le anga I o le tino lea, sa ili ni marketi mo o loa e au mai Samoa. Ia, e whai lava sina te leo la ofisi, a le lo tamu whai tali, ona foi e le o tā ua ni politicians. E fo ia te au le ai apo le rights o te comment te le ai Export Authority. However, I la o tama I malama le Export Authority e te tau ona iai fo I sesi mosfa te ta inga sa via. Ia. O la ua wha atu le la leo o le Export Authority I Samoa. Ia, masalo e lato CEO, ma lato board members. Ia, to make it a government-to-government discussion, ia ise legislation updating nei New Zealand. Ia, tasi lava le lako le channel I Samoa, ma whai, ia, tato Export Authority le Samoa, o le update lea New Zealand, o toi whaastana mai lea mea, o whaatanga le mai lea mea, or o laua whaatanga le mai le pepa lea, ai ia iei le label, ia whaama o te le description o loa lea. Ai iei la se la mos whataita inga as a hubby nei I New Zealand, po au kilangi nei. E ma whai o na fsoswani umalawa I isi importers le lo Wellington ne, Christchurch, I le tato au tau apu le lo I Hastings, Nelson. E se le toa tele le malula tunu o lo au mau I nei New Zealand. Ai la se tato pe lalo fo I le bainga le trade commissioner po lalo o tato consula. E whaafengo fia ina o na tato ngalue as a government-to-government discussion or a government-to-government private sector, mai Samoa. Ia na lue whaatasi fo private sector ma le Export Authority. Ia mawhai o na lato mo fo I whamanianga po o nisi au nanga e mawhai na lako entitled lai lato. Ai le export mai lato o loa nei. Malo, ta ua, whaftai tele sala mo le ta a whaitu la I le nei fo I au auli, a wā e whaau pēr. We don't want to cram everything all at the same time. You know, it could be confusing and causing uncertainty with our listeners, but it's so good that now that we have an open program being sponsored, so it's so good that we do it in segments and bits and pieces so that our people can understand fully and comprehend the whole process at hand. Ia avatu o le whamalo ma le whaftai lau e whionga sala o le a whai pēr le nei mata upu a wai tā ua tele I le whafonga fo e leise au ngā o le ngausi o loa ma fua o whaatoanga ma whaele reanga I tolo le tātou tunu o Samoa ai whainga tā o no mai le au Faiva ma le au whaatoanga ma le au ngausi o loa e tau sa ili ni maketi e I lātou lava e te tau ona iei se fesoswani mai a I tātou I New Zealand nei. A me se lau whionga ma le tāpuru kalambe leo ua tā wawalua ai o le a whaawau pēr. E se mai le shipping, ia ma documentaries e tauna documents e mwhaiona whaamapopo. E iei fo isi vaenga I tuatu e mwhaiona expand iei ia le tā talanoanga. Ia, e le ngatala I meo waalalo. Ia e whaapena fo I lunga o waalele. Ai watul nei avanoa, tā ua e sau noa ai fo I mole taimuli e tā walunga e le tāpura kalame ma whailo fo ia ala o fisota inga mo oe ma le atunu. Ia, e mwhai fo I na wala au mai e te au ma fisota ni atu ai. Ia, a wā, o le nganga moni, whaafai ngō fie me ume le atunu. O le sau nganga lauri. O le autu o le whainga malo. Whaafai ngō fie mea sa whaafai ngata. Ia wha ma mea sa matua ma mawhatu ni a venga sa iai. Ia, ma le ngang wha lalo lau whionga sala. Ia, whaftai sa vea sa ole
tatou lango ma tatou so tau au ia support le tatou malo fo ia mese le fionga le palimia ona ole aunga lava le whawhengo fie market access ia what's foi se whautuanga mo e o lo e ni fesili o lo e ni whawhita auli i le teimi nei po le fia mo se mal anga i le export so tai mai sa dia le tapo kalame e ma fai ona address i lesi vai aso fu le tapo kalame ni FAQs po ni questions answers e ma fai ai o le taimi nei o te whaftai ona o le Radio Samoa i e whapele Gagaifo Faiva ona o le nei avano mwhenta whaasoma tata talanoa le nei a fiafi o le stofi ia e pamanu e tele le atua i a Samoa ia e mese le official au whasalau ia le ngate le lau fionga a le esa ia ma ia maua pese manuia ma lau whaifatoanga ma lau exporters ia soifoia ma ia manuia ia soifoia lau fionga sa la whaftitele mo le ta whatalanoa le nei aso a tonu o le a maua mai ai ia le avano nisi taimi ia o le a we'll open the lines and take the questions from our listeners so that it could further be able to explain to our people. And this is all an educational exercise so that people don't get confused all in one go. Ia ai whasui fuia mo te minei lau fionga. Ia na tawalunga tuai ia le talanoanga fo i mo le fionga ia sala. Ia ai moise le nei tamali i mo le tāua tele o lana whasoa i le tūlanga. O mea nei o le momoli atu o le whamomoli au mai le uta o a pepa e te tau na mana o mia ia o le whaamana mai na fo i a te oe vai au i ke whaari o le teimi a ave ai la uta e le ve tutongi e le fi e tutongi o le company le whaonga ia male titi a tulunga le valele e le ngatala ina tutongi nei ai lafo pepa i Samoa aluane le tangata le tau ainga ia e ilo le lei e te tongi fo'i ina ua tau nuu ma ave i tua. Ai reo whakoe mai wui, whakanga kango i kangama, wui pia o le sebe. Tu iku ke kala pepero. O tā pena ma o sa uni le lei, e te tongi le fi ale va. Ai reo le whai mai e whai le masangi. Ia le nā. Tale pese talo fatuai ia ma malo atu i ngā ruenga le lei o lo whea ngai ma le atu no ia ma tawa lunga atuai ia tātou talindoanga ma tātou malo le whionga lilo mai awa maina vai whapea fo le whionga ia sala matua kome lauano Pastai uso
mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Au ngā te sunga mo e 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's been a long time coming. What's been going on? Going on for worse or for better? Nothing seems to matter at all. All has been said and done. Heading like pirates.
evil demon you never ever wanna see. What is this the power cry the people come free? Waka waka ba, jungu jungu le jungwele bakalo. Ehilanga jumume. Wame juma takudia nakalo nakalo. Ehilanga jumume. Alendo gugu le jungwele bakalo. Ehilanga jumume. You got the power for the people. You got the power for the people. Waka waka ba, jungu jungu le jungwele bakalo. Ehilanga jumume. Wame juma takudia nakalo nakalo. Ehilanga jumume. Alendo gugu le jungwele bakalo. Ehilanga jumume. You got the power for the people. You got the power for the people. You've got the power for the people. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 9th of January. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui le COVID is Faiva, o is fuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui pui o le flu. Palau telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftawhane o le McDonald. A manrewa I taftawhane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni psila, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 ovalu se lau, lua 5 Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile, Omega Ka. Omega Cars, lua se lau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile, Omega Ka. E whamalo atu le soifua mahalo lava mo le nei fo ia so lulu I se whapoponga o talafou le Radio Samoa. Mai Iran wa whaasolo atu le tolu wa I le nei oaso o whaia peso le te e mawhairoa le fia o tangata I le tūlanga o le tupe le tunu umare si itia mawalunga o le tau o loa e amata mai le lau mua o le atunu o Tehran anga I isi a ai. O solo te na amata le asosai na ua maita wina, le matua I pa uma walalo le tupe Iran whaatusai le tala Amerika I le maketi. Na iuna whao ngā ia leo kasa whaatangi mata, e whaata ape le to tele le au te e mawhairo ai le whainga malo, e mawhaino lātou whaalongo wale to ai te. Ma ua whaatonu fo I le presidente o Masoud Pezeshkian, le minista e whea ngai ma le mata upule nei, ia whaatulanga ni tala noanga e whaia ma le au te ma ia whaatino waveloa. O ta maiti a onga universite isi o le to tele ai le au te ma ua a nginga fo inisi o whaamtananga re manuia ua whaia whaasanga I le presidente ma le whainga malo.
o le tali le presidente i tu ainga whamtaranga whapea, ma ngā yo inga fia malosi o le ālere lei fo i le tali ane ia Iran ma le whainga malo ma o le aonga. I Turkey po take, e si dia de tolu sa lau lima se furu i la tau ro msalumia, o ni sui o le kurupo le sete Isalama po le Islamic State Group, wa tau fia nei se vaenga o ngā ruenga wha ngā solo leo leo i Turkey, wa wha i roe le minister wa ia lea au unanga o Ali Yerlikaya i le BBC, o i la tau ia na maua, ma pu eina i os wha inga po o raid sa whaia i tu manoe luas putasi o le tunu. Wa whaia i os wha inga i le mai o le aso talu o na fasiotia, na iari i leo leo to atoru ma isi militants e to ono, i le whaalawe na tupu i le tui mātu i se sifo le taulanga o i alova i Turkey lava. O le whaalawe lava fo i leo lo malu nu a isi malu le malo e to malu, e wha maidari i minister le i iai lava se avanoa, e tu i na i le atunu i o la tūturi vai le mata upule nei o whainga wha atupu whaalawe. Ma o le amatua i le to tu wina se avanoa i le rumanai, i nei tu ai ngā winga wha tupu wha lawe ma lele lei. I si amani ua wha o ngā, e le au ngā oi le piliota o le kirisimasi ma Sofia Fia, e ngā o ia se tase o whare tupe i si amani wali putia mai, ai titi pe ama le 10 miliona euros wa ave se ama iai a toma me tō tino tā ua anai tangata sa te wina i pusa te uloa le whare tupe, pe ona wha maria mai e leo leo. Pai mai na mili ni pu ele au ngā oi pui pui o le whare tupe ma ngā o iai, le tele o pusa te uloa ma se baenga tele o se leni. O le tele o whale uloa ma whale tupe tā puni le vaitau o so malolo, ma le avano tonu le ua wha o ngā le au ngā oi, e wha atino ai lea ngā yoinga i le afiafia o lumana i le kiwisimasi, luas fulfao te sema, ai whato ai roe leo leo le mea o tupu i le sa luas fulriwa, le asonga fua le vasa nei. Whai roe le fia tele o pā anga le whale tupe, ma whesiringia le pūlenga pe wha pe wheo na sao fia, ia ngā yoinga le au ngā oi. O lo whatara noa leo leo mōri maumanisi sa wa ia ni alii, o talau ese maiditanga pepa mai lea no fuanga, i le asoto o na itaruai. O lo whaanga soropea le suenga. Wa whamawina scientisi o le tausanga le nei rua wheruari ma o se tasi o tausanga o pito bevela sa iai le larolangi ma ua whaatulanga i tausanga e tolu o pito ilunga e matua i bevela tele le tau na whamawina i le tele o tunu. Pai mai se pina ngalo mai le World Weather Attribution o le nei tausanga wa whamawina le bevela tele o le tele o tunu e ui le iai fo i le landina le masani na maluwai o ngā sami le Pasifika ma afu ai le tele o suinga o le tau i le larolangi. Whairua le au sue o le whaawau peona susunu o suau o kesi ma le malala e a tiri bevela isi o manga ma alua nei le kasa i le si o manga whaawau wai peona wa ia suinga i le tau pe a le wha i tia tūlanga ia. O se tasi o whaataita inga le rei o awhianga o suinga vave o le tau ma awhianga i tangata o le a whao Melissa le na vave wa ia le vave whaatupula i olo na malosi ma tele a awhianga i tangata ma whaawhainga tayo na sa iri peso soani o no le vave tele o le o ato o le a whaamaro na malosi. I le anga iatu tausanga fōru a wherua ono o whairua nisi le usu e tāro sia ia whaititia le atu ranga o le whaaleanga ino le sio manga ma ia maua se lalo langi saunga le mu mō tangata i le nā fō i tausanga fōru. Ma le tara maribori wa sauni au se tāria ma le lalolangi le whamana tuina o le taunu upo le auria manuia o le tausanga fōru a wherua ono ni nei i tū la. O mai tawina i sini ni usawalese le tumutumu o whale olo i whaataunga o matawhanga o whaatumuria i tāwhao ngā ainga e mese kalesia. O le talo le tau lava e masani na fua i aile tele o fuafuanga o le whaafeilua ia o le tausanga fōu. O tau malu le tau i sini malu fo i merepone ma isi whaetu se i vanga nā Queenslandi o lo vai isi whaetu. Ta ua le vai tau e iaina i timu te uru se teimi ale a matele lava ina langi le leile anga i atu le tausanga fōu. E tele a inga o lo whai tausanga fōu whaatasi mo la o la tau ainga ia ma lo tau lai whaafiafianga ma le whaamana tuina o le tausanga fōu le whaaringa tele o mea whaapapama mo li ila i le Harbour Bridge i Sydney i le poana nei. Ia, o a whai o tuai fōi ma le au nanga telefon mo le nei tausanga ruawhiruasfururima ma le whaamoemoe tā alusia i tātou tuai whairua i fōi i le nāma Talawhalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua maso mātou wola. O nia tere le tausanga fōu, pasoi fōia.
Ia le nā leo whai pese ua whaingo ina local culture. Ia, oso a ele la ele tai au. Ina ua ngā ele la ai ala usu lo ma Samoa. E ala usu I whea, e alu seu. Ia le ala ua tātou wo o mai, ina ua ngā ngaifo fo I le la. Ia wa ngā ngaifo fo I ma Faiva o le atunu, o sifurma le 5 minute, o le ua te ai nei ia le tu la. E 5, Whatalofa ma whaapanuia le tausanga fau I le tamamatua o le nei ainga, ia tupai, o lo o whaafongafonga mai I Sydney, Australia. Tau nu ua tu iei ma le sunga le whaafengainga ia Larry tupai, po le fionga fau le whaafsina, ia to le foa Larry tupai la vea. Ria tele o le tamatupai, ia whaapea fau I le ainga, ma ua le malosi, ia ma le lei fo'i ia tau mafa e tausi ai le soifua maloloina ona ua pula la ngoto le soifua ma le soifua mea tāua le nā ia te utou ia lo ngafa ma le vai o nai o tātou tamamti nā mātutua ina ia anga le lei I le tūlanga o le vai o wha le lei o tau mafa le lei tau mafa pāleni tau mafa felesi e ole koe a mai ingi mea ai o ana po e toi whai e le wha maarili le tai au nei. Le ai e whelesi a mea tau mawha. Ia awa ia le talingo le sua nai tamam tina matua. Au le si fwoi mea tau le na. Wawa ai ane I meo tau mawha le nalo le wheat bix. Ia po cornflakes po mea pena. Mea ai mama. Tūlanga le na. Sa whaafonga le tunu I le so au whaatalanoa fo I ma le fionga I a lilo mai awa maina vai o le sui o le Radio Samoa I a pia. Ia e tusai fo I malana tautua a o lana fo I matau ma le vaai atu I mea sa tutupu le whai ungo nei tausanga ma le amatalia fo I o le tausanga lua fe lua siful ma le ono. Le aini whaalave lave to tu ngā ma le matautia sa maliu waisesi e apolo tulang papenatasi le maliu sa li potia le vai taimi o asfia ia o se tangata o mai fo lele o lo masalomia na pule lon soifua se vai atu le fafonga le tunu au te ofa o ia tangata e fia ia mea fo lea fatu fo e taimi fia Ono winga o se whaare lave matautia lava na toa I le mafufau ma le mautonu ai I le mafufau o le uso po le fo I tua fine. Wa matua le mawhai ai e aso fia o le Christmas. Ma le au lio le tausanga fau. Ona puni tia ai ia langona fo I lea o le toi fia fai mbea. Ma le toi fia ola. Ia. Asuatu vai malu I puenga, ma fanfananga fo I ainga. O lea fo I tangata, po lea fo I uso, po lea fo I tua fine wale tau, mai po stama po steine. A lea fo I le matua o le tangata. Ia, o le wato le lei, le fatua, ato le lei le tolu masina le itoi aise li poti, mai Samoa. O se tangata ua pule I lona soifua. A le fato a maua le vai teimi o Christmas ma le tausanga fau. Ile ne foi tausanga. Ai whaftaila I le atua. Ona i tama I whaalawelawe lai ti fo ile le manu a miti ai ia ele whapeo le ala mati ai mono o ile oti. Ia ma avesea le soifua o nisi. Sa ingo pia ma ula ma fele lei. Ia matango le feo uli o le tavale. Ia o le Fautua le na avatu ia ma le tuwalalo fo ia le tātou pola kalame. Le si ufonga Samoa ma le Gagaifo Faiva. O le atunuu ma le I atau sa vea. Whataro whailunga le ala tele I le badawa o ngā luenga. Wau te lo Samoa la e malolo le leia. Kua malolo le leia ma siti puriti ia Samoa. Se ilonga ua aulia le asunga fua o le vai sa fau. Na nga I leo le tunu uia lātou whono tatalo ma lātou lotu tatalo ma talo sanga mō lia I le aso sfulu ma le tas. Tā ua le nā o le whaanongolongo atu ua lalango I le tele o whaafenga inga.
Ia ma e kalesia. Mai se foi whala puputonga. Ai olo o iai nisi e kalesia ua malanga atu I Samoa. Ni whai fe au mō lātou whaletua. Wa lātou amata mea I le maota tatalo o Samoa. O le malo, I lunga o le maunga vaya. Ia whamai o te whanongalongo atu. E tō tele, e faule kalesia. Ai tō tele tangata mātutua. O e malanga mai le motele sala fai o tū mua ia whapena fo I mai le whale manono o le ainga le tai. Ia olo o lātou o si tau langa whatas le ana wala uri ai le fionga le li pāle mia ma le whale tua I le pō ana pō. Ta ua tele le tatalo pei o na ta ua fo I le fionga le li pāle mia. E leo se me fo ioe. Ai, e manatu e tatau o na wha wau. Ia, tu inatu I luma o le tua. Ia le tālu sanga. Ia mamana onga o le tunu. E le ia nisi meo tula I mai. I tutonu o le tunu. Te I vanga nā upu whai o malo. Manga se ngase o malo. O le tūlanga la tau ia. Ua ngai le whainga malo o lo tula I mai nei. E wha le lei. Ma whaatino a lātou anawa tau na fola fola I le atunu. Pawa leo le mea leo ua tula I mai nei. Ua maa le whangatia ona ua matua le fifia tu le epa ma le lātou vaenga. Ona o le ave ese ina mai o teitei fono mai a I lātou o lātou sui whai pule. Na filifilia mai le whainga panota, pe ona uwhai atu, pe le whaisau tau whaafonga mai le mawhaasoa ma le fionga alino mai awa. Ana le whaia nei whono whaavai. Ma le amatanga o le ulua I poloketi o le tasi le miliona tāna. Ia, ele aia se vavau sa iai. Ai ona o le navatau lea, o le mandate ua maua mai, I tangata pānota, masui o le fast. Ma le whaatino ina la o le poloketi le nei. Ele I whaingo fie, I le paia ingo le lua afe lua sifur maltas. Aisea, ele I tali tonu wina, e tuila epa, ma le HRPP, o le ai ni tupe whapea, e sau mala auli malana whainga malo, ma tufa atu I tu malo. E whaatino ai le poloketi mātina e ai tu malo ma whono whawai. Alale me utupu, matua I whaate ia I lato uma. Fiu e laule pepelo lauli, ma le tau whaavalea o lauli. A lena mau, lena matua o mai ano nofo, whaafasa nga I le laulau. Ma saini tupe mo I tu malo ma le whono whawai. Ua matua I ofo lapa. Ua fiu e whiei e talapelo la uli, e ngaoi la uli, e tau whaavalea la uli, e soli tu la whono se soli whaavai, a e saua la uli fofola o ngatu I ei tupe iluma. A le whalawhina mai o tupe a le atunu. E o wha mamula mātua nil matalanoanga. Ma le tele o teimi. I leini tupe le atunu una I ei whapena. O mafou whaunga o la uli. Malana vaenga o le whainga malo fau o tulai mai. Na o ai a Samu, aisi, ta talo I le ala. Wala au I a lātou pā anga tō tino, whaavao malo. Whamai o tupe a le atunu, tupe mai la fonga, le ala u whai atu. Ia tupe mai la fonga e whaafeo na maua, se 5 miliona e ao mai I tangata, whai la fonga ma tangata whai ngaruenga. Never. It will never happen. It will never amount to that kind of $50 million. A tangola e 5 miliona. Ale I tu malu. 5 miliona le tausanga. 5 miliona I le 5 tausanga. Ama tau tia.
E le mawhai ni la fonga tangata whainga ruenga tutongi la fonga ona tua au maise tupe te le whapena ma whaputu se tupe te le whapena. El melna e la iona matua pepe pe sa ia la wali ia. A wai fiu e lau le pelo lau li ma le tau whavaleo lau li a le ae sau a le miliona. A wale miliona. A wai le te tai o le whape mai seisio i tu malo. O ele i aia ma se pau kālanga o mai. Each and every one of them received the first $200,000 for the project. Ale dosa la wafena na. So ni fai tutongi ia mawhai e se whale. O le whono whaavai tapu vai tasi uma iai ia ngā ruenga. Ale tu malo mana fufuanga o whontanga e maise. O me whai awale ta mau a inga ma le mau poponga o le tu malo. Ia na o lola ia le ma pisa o ma fe ei lava. Pepelo lauli. Te nanga wawa ia ku I kupe e fe mai ai pepelo lauli. Tala pelo lauli. And that's what is happening right now. These people that are not satisfied with the $1 million project, saying that it is a waste of time, waste of energy, waste of resources, and waste of money. Now they're all eating their own words. O toi ai mafolo patatoa la to upu vatul fa fonga le tunu. La toi la lawa ia la to. Ele ni upu se upu ia vatu. Ya e sa utu le pai mawhaia na whaatal doanga wha mai. Auli tu ilo pelo, tu lo fia kama a, tu lo fia lawi loa. Tu lo fia pule tutu, ma le pule wha komunisi, pule wha hitila, ma pule wha Idi Amin. Ai, aka e la uu e la uli le tupe, uu ai mau o la wali ia. Uu atu ai, male mala malama, male mafau e pule ai, I le taimi e sui ai whainga whawai. Ia wala le pese fe mai. Ele au ngā le tua ngā ploketi whapele ini tupe. Look at the millions of dollars that were disposed and given out to all the 51 constituencies. What is that? Is that money or cash or pennies or what? E man kau fai sengi mai a ming sky lumo lau wala e pu e TV me Ia lau mai fai la ia leo mai po fea me ngā mai e la uli kupe. Ia fai vevesi o le tu malo la uli. Fai mai o lofa mwha avalea ia le tu malo. Ai umai la uli tupe a toi mai fai toi fe ei fai mai. O le fale la o le fono wha vai. Ua pei se fale tali malo e fai malo na swimming pool. Ele lua se lau afe. Na fai ai ele lope o vatul 12 miliona tali la uli le mawhata. Kele kupe nga fai kupe al makou I ku malo e se mai kupe al plokeki. Lango makou le masangi kufa al makou kai lua se lau lima se fulu afe el kausanga. Tupe mai ia latou sponsors mai latou oe o lo lisi ina whanua o la uli. Malona nu umale tu malo. I lalo o le tu la fondo. Se ilinga malo le na le tamale na. Na o I amalo na I tu malo e ai. Pe fia se fulu tausanga. O tufa fua. Le tai lua se lau lima se fulu. Wafe ta la. Ai leima se ngā ruenga o pa o po ngā ioi I whanua ia. Ua whai ele la tau malienga. Masaina ia o mai wafu. Nā la le mea le ngō pisa fuele. I ai ki a la auri la kou ia maanga ka ngā whiki man ka ngā whengi le whai o. Ina ia manuia lo nei tu malo.
Le la o tau nu mai. Sau noa la auli. Tolu se fulu ma le iwa. I tu malo wa uma ona apalai o lātou. Teitei whono ma ua tu i nātu iai ia le tofinga teitei whono e wha leo mai lai le asunga fu o le vai asu leo. Ele ngate le nā. Ia, ai ua iai isi tu malo i le lātou lava malienga e talitonu e manuia ai. Le tu malo, ua no folua ai ia teitei whono. Ua lua teitei whono. Pea whai o se mea whea alafani ma manuia ai. Ma le lei, ia, ma whapena fwoi ona tu na i ai ia meo tiute ma Faiva. Conduit on services and representation, and some of these constituencies are now having 2 chairmen sitting together at the same time. Tolu se fulu ma le iwa. Toe se fulu ma le lua lava i tu malo i le i wha alawi lo i na mai. Ia le tūlanga o le ai. Ia o lātou sui. O ai na apalai a o ai ele i apalai. O ai tu malo ua ngā solo i ai ia whaipulo le fast ia po ni sui foi. O le whono wha vai e a veo ma teitei whono. Awa, o le si vaenga tā wole nang, o le leo si stai o la wadi ia. Awhai atu e oe apalai. Ai musu ve mai o la tau overqualified. Overqualified toi ve mai. O la tau e o komiki ale no foi na. E a veo ni teitei whono, o whono whawai. Ala ale tala ale i a tau sa vea. Tutusa lei ma le tali le na whai le sunga lauli al mare atoa. O mai o tau e oi. Peo lai whai tau whinga al kamalo. O mai o tau e o i le maota i tia whau ma le paramene. O tau wala aunga. Na tō whia ma pālo tai o tau e tangata o lo tau i tū malo tau teo mai e o i tia whau ma le paramene. E rei palota i a te o tau teo mai e toi ai atu tupe o le tongi o le teitei whono i le whono whawai. Wa lava lo tongi nā se lau lua sifuru afe, se lau lima sifuru afe, mai le parliament. O wawai ai. Meo le whai mea whapito. Manatu na o oe lava ma oe. A whaila e te lesi o tongi i le parliament. O le sui whai pule. A leo lea e toi saufo i e te pupula atu ma e whaasisila i le tutongi o le teitei whono. What a greedy, crazy thing to do. Ai lea lofa i usoma tua whawhine o le tu malo leo mai e palu le whono whawai. Kwa kou whai mea le make sense kele se. Ia le nāla, ua ta oto le mata upu luma le whamsiduna e umano o whamata la tua. Whafonga mai le uso ia Hans Webster and his lovely wife, the children and all the family in Western Australia. Perth is the city. I Australia i Sifu. Talo whantua le uso ia Hans Webster. Ia, malo le ono sai fo le yaso. Talsia Samoa lau aka e le ge yaso. Simona Tavita Tauti, Losi Loli, Talfalava, o Sarona Muna, ja, va per fo i Sefo Nicolau, Talfalava Malole Soifo Mbia. Marietta P. Fatalo Fatu. Ile fafonga bai le tunu Ile mata upu sa matala no mfa soa tuai e winga ile sasi le na tula i mai. Ile press secretary ia pa ole so upu fo ia le malo mfa salonga mai le ofisa ole a fionga ile panemia. An me utupu
Whatalofa ia te oe Louis Kunwayu, le uso ia Fetty Harder, ia whapea fo i le tua whine ia Linda Harder, ai maise o tō umolo ngā lulue, te bai tai o loto lo toi i le vāo tane, ia whapea fo i le toa te le lava, oe o lo o ngā lulue i Samoa, ia matanga tātu moto le Pasifika, o lo o ngā lulue ai, i le whale moa le nā e ta o le TikTok Tickle Chicken. Bruce McLaren. Ia, o lo whanonga longo mai ai. Ia maisi mau whale whainga ruenga. O lo ngā lue ai le to tele o tātou. Uso matua whawhine Samoa. Au ave pasi, au ave loli, au ave kuria. Ia, le telenga ia au apa au ma le kuria o tele lopo le ale, lopo le fast kuria ngā. Ka alo ia upa a talo whātu ma whamri atu le tausanga fau ia te oe le uso. Ia, o watu, o le lek, o le a tātou. Verne ia wanoa, to he wha talo whātu ai ma wha manui atu, ma wha malo i le au lia mai o le iwa se fulu tausanga. O le soifua o sia mātou wōwha pele o le ta māfo i o le mātou māwhtanga. O tamba mateine tuai o le kolisi o Samoa, le sunga i le li kapeteni ave waa, skipper, atoanga o lona iwa sfultausanga, Captain Clark, George Clark, turning 90 years old and celebrating tonight with his friends and families. Yeah, wishing you a wonderful birthday celebration and many more beautiful ones to come. Rā tātou wō, sua le pesele i atou sa vea, tātou te tau mā mai ai. Awane ngalo, le tātou wasu te talo, mō au ki lani uma i Samoa, o i New Zealand nei, mō Samoa uma i au ki lani New Zealand nei. Aso tōnai, aso sfulma le valu o le masina le nei o Januari. Rā tātou whiloa. Iai i le mauta Samoa, i le tā o le tū lai whā i le fiafi. Mai o le ataita ia le sauninga. Ia ma lafo atu le Faiva o pili i le au whainga luenga. Le fionga i le teitei fono, Father Michael Enderman, a pia fōi le whailau tusi, po le autus tusi ma le whonga, o le maftanga so fatasi a whaife au Samoa. I le a fionga, ia to le fōa, Reverend Larry Tupai. Ia ma le mamalo le lato sau whainga, whaafoina le tātou sauninga tatalo, i le aso sā, o le vai aso fōu. Iei, pe uma ona tu atu, vai aso nei, ia lena, sfultasi e pa ui ei le aso sā i le vai aso nei. A o ona tu atu le aso sful ma le valu. Ia, o le whainga tauranga le na a Samoa uma i au ki lani nei. A ta si fo i ma le lango atu le fono fau tua. Ia, a wā i o le whamu moe. Whai mai i a Salima Elisana. So vea, ria tele le tausanga fau, ria fo i le whenga iai mautiu te ma le polkalame mātunga o fia, whamnuia le tua i lau o fionga. Ia, whaftai tele mo le polkalame, mātou te, ia mau fo i tiu te mātunga o fia. O loo whawhenga iai, ia, whamnuia tu fo i le tua, i le sunga, ia, muri anga tele, sa lema Elisaia. Alo, whaftai le, mafuta mai. Tātou e tale pesele i atu o sa vea e whamanui atu ai, ia whaangalo, ma whamangalo, ia se leo le au na nei, le ase masei i lau whaafonga mai, wa le tau ma lau whinangalo, ma wa vea ma ta upu e whaapa o papa i lau whinangalo, whamangalo le au na. O tala nā, ma upu e winga o tātou tangata, i le nei aso, tofi ua whaatawhiti ai ngā luenga o Samoa.
Those were the stories about our people today. We'll see you tomorrow. Good luck and enjoy the ride home, and also be safe. I leave you with one of my songs, E Mana Tua Pea Oe. Ia mawhatalo whatua i le tamama tua, au mua, ave male tausiari i a au auna male ainga, alole soifua manuia. Aova ai i au folinga, no atana o te uina, pe sa sa e pe ave e tu i whea. Ae ona o lo ualofa, mo oele mawhaina uma. Ta oto i fo i le pōisa, e whaangalo le whainga tā, e mana tua pēr o fōlinga. Ae ona ulo ualofa, o oele mawhaina uma. Ua o i loa wa e alu, ai whainga tāna ngama o i lo whatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pēr o e se aso. Pea o tau tala le sao, e manu malo la lau manao. Ua o i loa e alu, e whainga tāna ngalo o e lo whatu. Tau ane o la uwa ai, o loa tutu whaatasi mai, ma la u whaalonga wa e whaatofa mai. Ai tu mau lo lofa mo oe, i o uaso